Kindi janyiza no koreshama raso yawe nitabyijwija twerima Isenge Tome turagushimiye Mana yacu, tunakushukuru Mungu wetu, niwe wemeye yuko iri koraniro nk'iri ikorana rije kugushengerera. tunakubali mkutano huu ukusanyike mbele zako. Tugushimiye ko waduhaye ubuzima n'ubushake, uliendelea kutupa uhai na hiari, kandi ugashishikara kuturindira muri kino gikorana, izina ryawe niragucyubahiro. uliendelea kutulinda katika mkutano huu, jina lako lihimidiwe. Ubwoko bwawe bwaje bunyotewe n'ubuhe amazi abamara inyota. Watu wako wana kiu na njaa, uwashibishe na kwa kumaliza kiu hiyo. Kandi inzara y'impemu twese dufise iduhazisha umutsima w'ijambo ryawe. Njaa ya mambo ya kiroho tuyonayo utupatie mkate ambao ndio neno lako. Uduhe amatwi yumva y'umutima, utuwezeshe kusikia na kuelewa, n'ubushake bwo gushira mu ngiro ibyo tugiye kwiga, twisabye mu izina rya Yesu. Utupe nguvu za kutekeleza tunayojifunza, ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu, amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Nabasaba buri muntu wese asengere ku mutima. Tunamuomba kila mmoja aombe kwa upande wake, ajiombee kugira ngo Imana ishobore twese kuduha kungukira muri byo, ili Mungu atuwezeshe kufaidi kitu. Icyo tugiye kwiga kuko ari ijambo ry'Imana riturusha uburambe n'ubwenge. Tunakwenda kujifunza neno la Mungu lililo na umri kuliko sisi, ariko akaba ari ryo ririmo ubugingo, lina uhai ndani mwake. Niyo mpamvu tutaritinya n'ahari iby'ubura naho rimaze imyaka myinshi, maana atuliogope au kuionea aibu japokuwa linadumu muda mrefu, kuko n'umutima yadutegekanirije muri no misi yacu ya nyuma. Maana ndio dawa tuliyopewa na Mungu katika siku hizi za mwisho. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo va mu kinyoma. Tunakwenda kujifunza neno linalosema ontoka ndani ya uongo. Iryo ni jambo umuntu wese ategerezwa guha agaciro. Hicho ni kichwa cha somo. Ikinyoma ni iki? Uongo ni nini? Kuki dutegerezwa kukivamo? Kwa nini tunapaswa kukimbia uongo? Impamvu twiga rino jambo, kinachotufanya tujifunze neno hili, ni impamvu y'imirongo itatu ngira ndababwirire muri Bibiliya. Anataka atupatie mafungu matatu katika Biblia. Umuvugishwa n'Imana Yesaya, Nabii Isaya, mu gice cha 60 murongo wa 1 n'uwa 2, sura ya 60 fungu la kwanza hadi fungu la pili, yavuze amajambo akurikira. Alisema maneno yafuatayo: iyo muri ino misi yacu y'iherezo, yanayotimia katika siku hizi za mwisho. Nahanditse ibintu byo kuha agaciro, panazungumzia mambo ya kuthamini. Aranditse ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bwohoraho bukaba bukurasiye. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Aba bantu babwiwe hano n'abantu bari basanzwe bicaye. Watu wanaoambiwa hapa ni watu ambao walikuwa wanakaa, wanaketi, ariko azogera igihe bahagurutswe. Lakini unabii unasema kwamba mtu tawadia wasimame wainuke. Ikintu kibahagurukije ngo umuco w'Imana barasiye, nacho wainua ni nuru ya Mungu inayowazukia. Muri Zaburi 119 murongo 105 handitse ko uwo muco uzorasira abantu ari ijambo ry'Imana. Hapo soma Zaburi 119 fungu la 103 panasema kwamba nuru hiyo ni neno la Mungu.
ntabwo azoba ari jambo ry'abantu, sio neno la watu, ntabwo azoba ari igidini uvamwo, sio kauli ya dhehebu lako, ahubwo azoba ari jambo ry'Imana abantu babwiwe bice bibatera guhaguruka. Maana yake ni neno la Mungu watu watakaloambiwa halafu wakainuka. Umurongo wa kabiri aho nshaka ko umuntu wese yumva neza, hari impamvu ituma duhaguruka. Fungu la pili, ku murongo wa kabiri hari impamvu ituma abantu bahaguruka. Fungu la pili tunapata sababu inayotufanya tuinuke. Haranditse ngo kuko raba umwiza uzotwikira isi, maana tazama giza litafunika dunia, umwiza wo muzitani uzotwikira amahanga, na giza kuu litazifunika kabila za watu, ariko wo muco ubwiza bw'Uhoraho buzokubonekako. bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Mu vy'Imana, Katika mambo ya Mungu, Yesaya yapfuye abonye yuko mu gihe cyacu isi zo bitwikiwe n'umwiza. Yesaya alipokufa alikuwa ameona kwamba dunia yetu itakuwa imefunikwa na giza, yani mwiza na mwijima. Mu Kinyarwanda mwe mvuga umwiza, ténèbres cyangwa darkness, Yani ni giza. isi zo bifutse, Yani dunia itakuwa imefunikwa na giza. azoba ari nko mwijoro ry'icuraburindi, Yani itakuwa ni kama ni usiku wa manane kabisa. ariko abantu babona isi yaryoshye irimo n'amajambere, Lakini wengine wataona kwamba dunia imestarabika na ina maendeleo. ku buryo no mu nzira uhura n'umuntu akakubwira ngo ubutumwa bucabura ngo bikorane ngo tumwa twikora ngo isi yaheze, Kiasi kwamba hata ukikutana na mtu njiani anakwambia kwamba injili imeenea kote, yani asubuhi tunakwenda mbinguni. amadini azobagurira n'imizimu kumugina, Madhehebu yatakuwa yakiibuka kama uyoga, iterambere ari ryinshi, maendeleo yatazidi, abantu babona byashobotse byaciyemo, watu wataona kabisa mbele kuna mambo mazuri yanayotujia. ariko mwijuru bari mu gahinda kuko isi twikiye. Lakini mbinguni wao watakuwa kwenye kilio, maana dunia imegubikwa na giza. Ndababajije ikibazo ntashaka ko munyishura, Nikitaka kuwauliza swali ambalo sitaki jibu, ninde mwijoro byashikiye ari mwijoro ukanasohoka ugiye kwihagarika kuri gutyo, inawezekana usiku ukaondoka nje bila kuvaa nguo. impamvu ubikoze nuko ari mu mwijima, Kinachokuruhusu kutoka nje bila kuvaa nguo ni maana umegubikwa na giza. niyo mpamvu mubona iyo ubonye umuntu yambara ubusa mw'ibarabara nuko ari mu mwijima. Ukitakapoona mtu anatembea uchi barabarani ni dalili ya kwamba yeye yumo gizani. Abantu basigaye bakora ibintu ubushinga nahe n'ubupfasoni n'ubukumi n'ubusoro ukabubura, Yani watu wanayatenda mambo, nidhamu na akili vimetoweka kabisa. kubahuka kuri muri ino minsi, Uthubutu kulioko siku za leo guterwa nuko abantu bari mwijoro, ni sababu inasababishwa na kwamba watu wamo gizani. kujya wewe usohoka ukigira nta ngorane ukareba hina ari nka sanduzi ijoro, Vile unavyotoka usiku unatoka nje bila kujali ni kwa vile uko umo gizani. uwo mwiza ugizwe n'ibintu bitatu mvuga. Giza hii imeundwa na vitu vitatu. Ugizwe n'ibyaha, Yani giza maana yake ni dhambi, inyigisho z'ibinyoma, mafundisho ya uongo, no kutamenya ibyo mwe mwitujiji, na kutokujua, yani ujinga. ibyo rero birimo ibintu byinshi tutovuga tumare. Muna vitu vingi ambavyo tutavieleza ila hatutavimaliza, ariko turaganira na muri keyi, tunataka tudokoe angalau machache. na hivyo nababwira impamvu twiga ino ngingo yitwa ngo kuva mu kinyoma. Kinachotufanya tujifunze kichwa cha somo kinachosema kutoka kwenye uongo, impamvu nuko ijambo litweretse ko hahanuwe umwiza uzotwikira isi. sababu ni kwamba neno la Mungu lilitabiri kuwepo kwa giza itakayofunika mataifa. Mu gice cya 59 cya Yesaya, Katika sura ya 59 Isaya, handitse ku murongo wa 14 amajambo ndababwira ku mutwe. fungu la 14 yapo maneno yafuatayo: reka shaka ndasoma, handitse ibiroranye byasubije inyuma, na hukumu imegeuka ikaenda nyuma, imanza zitabera zasubijwe nyuma, n'ukugororoka guhagaze kure, na haki inasimama mbali sana. basiguye hepfo impamvu ibyo bintu bibuze ku isi. Yani hapa wanaeleza sababu zinazofanya vitu hivyo vitoweka hapa duniani. kuko kuri kwatenge mu nzira, Sababu ni kwamba maana kweli imeanguka katika njia kuu na unyofu hauwezi kuingia. iyo ikintu cyaguye mu nzira ari nk'imbeba, inzoka,
n'ibindi bintu byo mu nzira abantu bose babica ko bakabihonyora. Kitu kinachodondoka njiani au panya, nyoka, kitu kilichodondoka njiani wapitaji huwa wanakanyaga. Iyo gutuma kugwa no mu murima nkeka kwari gutinda kukanaga kandi kukamera. Angalau kweli ungekuwa umedondoka shambani, huenda baadaye ukaja kuota. Ariko igiteye ubwoba kwatembagariye mu kayira abantu baci. Jambo la huzuni ni kwamba ukweli ulianguka njiani. Ni nayo mpamvu kubw'imbabazi z'Imana ntitwiyegure. Niyo mpamvu natwe twabonye ko ariko nayo ntibabihonyora ntibarimara byo mu nzira. Ndio maana kwa neema za Bwana na sisi tuligundua kwamba ukweli ni ukweli. Kandi ugeranda ntibushobora gushika. Yani na haki haiwe na unyofa huwezi kutimia. Uwo n'umurongo wa kabiri utwereka impamvu twigana iyi ngingo. Hii ni fungu la pili, sababu ya kutufanya tujifunze kipengele hiki. Ukuri kwaratembye mu nzira. Yani ukweli waanguka njiani. Nimba kuri kwatembye ikinyoma n'icubu gihagaze nicyo kiriko kiyigisha. Yani uongo ndio unaoshika hatamu. Kuko kuri koko bagutetekejeje bakubwiye ngo stop, wowe wavuga isanganya. Maana ukweli ulidondoka njiani. Uwundi murongo uri muri Mathayo igice cya 24. Fungu lingine linapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24. Icho gice cyose cya Mathayo 24, sura ya 24 mtasoma sura yote. Aranditse ngo mu gitabo cyitwa Evangelize, anazungumzia kwenye kitabu cha Evangelism. Ngo ni gice Satani adashaka ko abantu bumva kandi basoma. Mwananukuu anasema kwamba sura ya Mathayo 24 ni sura ambayo shetani hataki watu waichambue na kujifunza sura hiyo. Ni umuntu wagisomye Satani anashaka ntucumbe. Hata kama mtu anajaribu kusoma sura ya 24 ya Mathayo, shetani anajikita ili usije ukaelewa. Mteta 23 chicho gice, sura ya 23 ya Mathayo atwereka Yesu aseze ijanyuma mu rusengero rw'Abayuda. Anatuonyesha jinsi Yesu waaga Wayahudi asiingie katika hekalo lao tena. Mungu 33 nawe yavuze ngo sindogaruka ubaye n'umusaka. Fungu la 37 na 38 Yesu alisema eti nyumba yenu mmeiachiwa hali ya ukiwa. Yajana abo bantu bemeye gusohoka baja ku musozi wa Elayono. Aliwachukua hao mitume wake wakaenda kwenye mlima Mbaraka. Iyo haba wao nari kuja midini cyo kwibyo mwishamba. Je, ungekwepo kipindi hicho ungemfuata mtu mwenye dini linaloabudia kwenye mlima chini ya vichaka? Hari n'abantu batebako, kuna vita ambavyo huwa vinawachelewesha wao vina wanapindao, ariko kandi byanditse bimumvika, lakini vina maandiko, vina ushahidi kimaandiko. Yasiza babwiye ngo ntawe rizosigara rigeretswe kuri ndasamburiwe hasi. Aliwaambia eti hakuna jiwe litakalo baki juu ya jiwe, yote yatabomolewa. Ile yabwiye Abayuda no rusengero rwabo birata. Aliwaambia Wayahudi na hekalu lao lililokuwa wanajivunia. Intumwa ziwe 12 n'abigishwa bari kumwe, mitume wake 12 hata na wengine waliokuwa pamoja naye, nabo bari bagifise ibyizigiro mu rusengero rutaye manda. Hata na wao walikuwa wanakama tumaini katika hekalu ambalo limemaliza hatamu. Nao kuzira kwabyo kwategerezwa kuba Yesu apfuye igihugu kidakabukije bigahera. Ijapokuwa utimilifu wa unabii huu ungetokea baada ya kufa kwa Yesu na ile pazika ikachanika, bamweretse ngo bakora urusengero mu buryo bwo kumwereka yuko yihuse gufata umwanzo. Hawakukosa kumuonyesha uzuri wa jengo hilo, wakitaka kumuonyesha kwamba amewahi kuamua kuangamia kwa Yerusalemu. Bageze ku musozi rero baramubajije ibyo niyo. Walipofika kwenye mlima wakamuuliza kitu kwa kitu. Baramubwira ngo ibyo bitubwira ibyo bizoba ryari. Wakamuuliza tuelezee haya yatatimia lini. Aho ni ku murongo wa 3. Hapo ni fungu la 3 Mathayo 24. Yarababwiye ababwira kubyubona kwa Yerusalemu. Aliwaelezea kuangamia kwa Yerusalemu, kulipoka kwa Yerusalemu. Yabaye mu mwaka 70 bikozwe na leta y'Abaroma. Ibyo byari jambo lililotimia mnamo mwaka wa 70. Yerusalemu iliteketezwa na serikali ya Kirumi. Ahakomeye ni mirongo 3 shaka ko tuvugamo. Jambo gumu ni mafungu matatu anataka tuyazingatie. Baramubajije mu kimenyetso kizobikicukuza kwa Yesu muhero w'isi. Wakamuuliza ipi dalili ya kuja kwako na dalili ya siku za mwisho. Kimenyetso biranga idini ry'ikinyoma, katika dalili zinazotuonyesha dhehebu la uongo, cyangwa umwigisha w'ikinyoma au nabii wa uongo au mwalimu wa uongo, harimo kwanga kubazwa. Kuna dalili moja ya kutokukubali kuulizwa swali. Ngo ibi byanditse ngo nguzuza ibintu.
Unapomuuliza maandiko ni yapi kwa hichi unachokifanya, yeye anasema wewe unaleta kelele. Umuntu meruka kubaza umudivantisi impamvu y'ikintu bizera kimwe. Alimuuliza ndugu msabato sababu ya kitu kimoja wanachokiamini. Hakumu murongo muri Biblia kuliko kumupa fungu la Biblia. Yambwiye ngo uze witonda wa mwana ngo jewe unabaye mudivantisi Biblia ikigwa 200. Alimwambia wewe makini wewe mtoto, kumbukeni kwamba mimi nimekuwa msabato. Yani wakati Biblia ilikuwa inanunuliwa hela 20 ilikuwa msabato. Yani ina umri katika usabato. Anzindishije cy'imyaka maze ni anzindisha umurongo. Yani alinipa ushahidi wa umri wa usabato wake kuliko kumpa fungu la Biblia. Iyo yigishwa batabazi kibazo twese kwari kuzimira. Yani hawa wanafunzi wa Yesu wasingeuliza swali sote tungepotea kabisa. Ntabwo twari kumenya ibimenyetso kandi utazi ibimenyetso tusingejua dalili, maana mtu asiyejua dalili ibintu byose ubifata ubushatse, mambo yote anayachukulia anavyotaka. Yababwije rero kuri yeruye, aliwaambia ukweli kabisa. Aravuga ku murongo wa 4 ngo mwebwe ntibazimize ntaje umuntu abazimize. Akasema fungu la 4 akisema eti asiwepo mtu akopotosha. Abo yarabye njari dini y'Abayuda, aliyokuwa anawaambia sio dhehebu la Kiyahudi. Bake yabemeye kumukurikira bemeye n'imigayo no gucibwa byose n'agasuzu. Bali wale wachache waliokubali kumfuata, waliokubali karipio na kufuta ushirika kwenye dhehebu la Kiyahudi. Mambo yababwiye ntibazimize, kilicho mfanya waambie wasije wakapotosha. Yababwiye ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje kandi bazozimiza. Aliendelea kusema kwamba wataibuka wengi katika jina langu na watawapotosha wengi. Abantu babejeje gutimana, watu babejeje gutimana. Baada ya watu kumwacha Mungu, kumasi Mungu, kumirongo ikurikira kugeza kuri handitse ngo azokwaduka inzara n'ingwano n'imuha n'izindi ngorane zose. Mafungo yanayofuata yalitabiri kwamba njaa, vita, matetesi ya vita, hivyo vitatokea. Kukia abantu batayimana isi ihe mu muvumo. Maana watu wanapomwasi Mungu, dunia huwa inakutana na laana. Hili jambo li kumurongo wa 14. Fungu lingine upatikana kwenye fungu la 11. Handitse ngo benshi hazokwaduka bigira bakugishwa n'Imana benshi. Wanasema kwamba wataibuka manabii wengi wa uongo kandi bazozimiza benshi na watawapotosha wengi. Muri ino mirongo duhejeje gusoma, katika mafungu haya ambayo tumekwisha kuyasoma, reka tuyifunyafunye tuyikure n'ikintu gikurikira. Hebu tujaribu kuifupisha duhine muri makeya katika kuona jambo la msingi la muhimu. Ibyo Yesu avuze asiguye ibyo Yesaya yari yavuze. Yani haya anayoyatamka Yesu ni kama maelezo yaliyokinena nabii Isaya. Yesaya avuze musizotwikirwa n'umwiza. Isaya alisema kwamba dunia itafunikwa na giza, ukuri kwatembe, yani ukweli umeanguka njiani. Yesu abishira ku mugaragaro yeretse intumwa zibizobagiye aduze mu ijuru. Yesu ameviweka wazi ukakionyesha mitume wake yatakayotokea baada yake kupaa mbinguni. Twibutsa abantu basoma n'abadasoma, ni wakumbushe wanaosoma na wasiosoma, yuko Yesu yavuga ibintu aya madini yose muona ntayarahari. Yesu alipozungumza maneno haya madhehebu yote mnayoyaona hayakuwepo. Igishinga nta arico gihamya mwebwe kujya muza mu bibi. Yani ushuhuda kabisa, yani ushahidi nao kwenda kuutoa nuka ya mazina yose atanditse muri Biblia ni kwamba haya majina ya madhehebu hayamo kwenye Biblia. Hari Abayuda bagira babambe Yesu, lilikuwepo dini la Kiyahudi wale waliomsulubisha Yesu, bagumye mu rusengero n'ibimazi kandi Yesu yapfuye. Wao walikuwa wanataka waendelee kukaa hekaluni na kafara, yani ibimazi n'ibitambo. Hariho n'ishengero iryo abo bantu bakeya bemeye gukurikira Yesu aryo byabaye ishengero ry'intumwa, na gakundi kadogo ka watu wachache waliokubali kufuata Yesu ambao ndio kanisa la mitume. Hariho n'abapagani na wapagani pia. Yesu avuze ngo, Yesu alisema hivi, kazoza, wataibuka, watatokea. Akoresheje kazoza, yani alitumia siku zijazo. Benshi, wengi biyita Yesu, watakaojiita jina langu. Ingora nirimo iyo hazimira abaki. Tatizo sasa ni hili, ahubwo ni benshi kuri benshi, yani watakaoibuka waongo ni wengi, ari ibintu faki naturabana, na watakao potea ni wengi. Ari ibintu faki naturabana anatuhadithia jinsi walivyokuwa wakicheza utotoni, ingumu kuyindu bakubita hakubita, yani walikuwa wanapigana
n'abigisha b'ibinyoma baje ari benshi kandi baronsa bakurikira benshi. Na walimu wa uongo ni wengi na watapata wafuasi wengi. Ku murongo wa 14 havuze ngo hazoza n'abandi bavugishwa benshi kandi hazibire kandi abandi benshi. Na fungu la 11 linasema wataibuka manabii wa uongo wengi na watakaopotea ni wengi. Benshi igituro zingahe? Yani hii wengi imekuja mara 4. Igituro zine hii wengi imekuja mara 4. Ni benshi baje bari bitwa Yesu, wengi watajiita Yesu, benshi barazimiye, wengi watapotea. Umuvugishwa gusa caduka bakaza ari benshi. Yani nabii akitokea, muhanuzi nabii akitokea wakaja wengi, abandi benshi baragiye, yani wengi wakapotea. Ndababaze aba benshi bazimijwe n'abigisha b'ibinyoma. Ni swali, wengi wanaopotezwa na walimu wa uongo. N'aba benshi bazimijwe n'abavugishwa b'ibinyoma. Na wengi ambao wamepotezwa na manabii wa uongo. Kila serikali wakamenya ukuri bazoja mu ijuru. Hawataenda mbinguni, labda waongoke na kupokea ukweli. Ntabwo reka ndabisubiremo mu byumba. Hebu nirudie. Benshi baraje bazimiye, wengi watapotea, bayobeje benshi. Yani wengi wamekuja walimu wa uongo wengi wametokea na wamepoteza wengi. Abo bantu benshi tiro zine bazojaye. Wengi mara 4 wataenda wapi? Hatima yao ni ipi? Kubera twe dukorera muri kamere y'impuhwe zitagira aho zanditse. Maana sisi huwa tunakuwa na huruma zisizo na msingi. Niyo mpamvu ndababajije ukumva umenga ni wovuga ko bazozimira ari gusanga ari na so wabarongoye ari muri abo. Ndio maana sasa mmeogopa kusema kwamba wataangamia, maana huenda kawemo hata baba mdogo naye anayepoteza na kupotea. Ariko Yesu akachishika Qur'ani kuze ngo bazozimira. Lakini Yesu amesema kwamba hao wote watapotea. Mungu Imana izo bifise benshi izo bifise baki. Swali, Mungu atabaki na wengi atabaki na wachache. Babandi bashaka ubwinshi, wale wanaotaka uwingi bakure mu bwenge, yani ondoweni wazo hilo. Ndio watu mu Burundi imisa gusanga Katolika iteranye nk'iyambere bakakunganuka. Ibujumbura anatoa mfano kwao Burundi, yani misa moja wa Katoliki ikikutanika wanawazidi ninyi. Kandi padiri ntabwo uzomubona mu bisagara ariko agenda kuvuga ngo mwizeye ubutumwa. Na hata siku moja hautamuona kasisi akitembea akifanya effort eti njoni kwenye mkutano njoni muda wao hana. Joani bakorera amavuna narahabuze. Yani hajini watu wanaofanyia mashambulizi na effort za kuwatafuta wafuasi. Ariko abagabo b'ubwenge n'abapasa ni b'ubwenge boroheje bahambaye barabatwaye. Lakini wanaume wenye akili, wanaume wangwana, wanaume wakali wakubwa katika dunia hii walipotelea ukatili. Inyishiri muri Matayo Yesu avuze ngo benshi. Yani Mathayo ndiye aliyesema, Yesu alisema kwamba wengi watapotea. Njaka kwihuta muri kino cigwa kitubwira kuva mu kinyoma. Anataka tuwahi katika somo hili nalo tuwaambia kutoka ndani ya uongo. Amadini nkuko tubibonye arahanuwa ko zoza ari menshi. Dini zilitabiriwa kwamba zitakuja zikiwa nyingi. Idini ni iki? Yani dini ni nini au dhehebu ni nini? Dini jambo liva mu Cyarabu, yani ni neno lilo na ukoo katika lugha ya Kiarabu. Mu Faransa bavuga ni religion, kwa Kifaransa wanasema ni religion, ni Kiingereza ni dio kamana cyangwa iby'Imana. Yani ni njia ya kumfuata Mungu. Ariko mu ncamake bisigura inzira. Yani kwa neno moja maana yake ni njia. Iyo icyo cyatse kubabwira ni gidi. Ninachotaka kusema ni hiki. Ibyanditswe byera, maandiko matakatifu muri Yeremia 6:16, katika Yeremia sura ya 6 fungu la 16 haratubwira ngo nimuhagarare mu mayira, anasema kwamba simameni katika njia, mwitegereze murebe, mukatazame. Ariko muri ayo mayira baranditse ngo murebe inzira nziza mu nzira zake. Lakini katika hiyo roundabout, katika njia hiyo kuu, mukatazame njia za zamani, mapito ya zamani. Kandi haranditse ngo ni abantu bazoronka uburukiro bw'Imana. Hapo ndipo mtapata yani kupumzika. Uyu murongo utwereka ko hari inzira nyinshi. Mungu hili utuonyesha kwamba njia ni nyingi. Aliyashobora kugereranya n'amadini cyangwa amashengero. Njia hizi zilifananishwa na dini au madhehebu ya yoko, cyangwa iyindi myizerere myinshi itandukanye au imani zingine tofauti zilizoko hapa duniani. Ariko umuntu w'Imana ategerezwa guhagarara. Lakini mtu wa Mungu anapofika mbele ya njia hizo anapaswa kusimama. Nanza karorero ni nkaho turi muri Carrefour y'ibyo kwizera. Yani ninapotoa mfano atanzu rugero, ni kama vile tumesimama
kwenye barabara 4 au 5 zinazokutanika. Ugeza ahantu basanga hashamitse amabarabara 10. Unapofika sehemu ya njia kuu, mahali ambapo barabara 10 zinakutania, wopfa kugenda. Je, utaenda kiolela bila kuuliza? Natwe tugeze muri Nyabugogo tubanza kubaza ati igenda ikianza nihe. Na sisi tunapofika pale stendi ya Nyabugogo, kwanza tunauliza barabara ya kwenda Kianzi ni ipi? Nako twigira inarayibonye ngo twagenze ingendo nyinshi ngo nduri. Atujifanye najua eti sisi tulizoea kutembea eti naenda huko naweza kujikuta kusali. Imana kuko ari umuvyeyi yabonye abantu dufise ubwenge utari bwinshi. Mungu maana yeye muzaza aliona watu sisi akili yetu mbovu, kandi kabizi yuko amayira azoba ari menshi. Na alipogundua kwamba njia zitakuwa nyingi, yanaduhaye n'inama ngo nimurebe. Alitupa ushauri akasema kwamba mkatazame kwanza. Ariko bitwarera tuzoca muri imwe. Na tutakapotazama vizuri njia tutakayopitia ni moja. Yaani bavuga abantu ngo tuzohurirayo. Ule usemi wa watu nao sema kwamba sote tutakulatania vizuri. Tuzohurirayo mwe guca mu Buganda undi hehe bahurirayo. Anaposema hivyo ni kusema kwamba mmoja atapitia Uganda, mwingine Tanzania, Burundi, tukakutania huko, sio hivyo. Hiyo ni mbugi imenyelewa taho yandi. Hiyo ni kauli inayozoleka lakini haina ushahidi kimaandiko. Inyungu dufise, faida tulio nayo. Muri Yesaya 35:8 handitse ko ari inzira y'abagororotsi yitwa Imana yera. Isaya 35:8 pameandikwa kwamba kuna njia ya wenye haki. Naho abantu bari bijuju bazoyica. Wasafiri hata kama wao ni wajinga, ndugu barabara kwa bijuju n'abaswa. Wasafiri hata kama ni wajinga njia hiyo wataitambua, wataipitia. Nazo bari kijuju. Nubango iyi nzira kondisio yo kuichamo nukwemera kuyichamo. Yaani mtu yeyote hata kama ni mjinga ataipitia. Kandi ukemera kwera. Na wote wanaokubali kutakaswa wataipitia. Ibisigaye by'ubushobozi buzogufasha kuyichamo bwarategekanye. Uwezo mwingine utakao kuwezesha kupitia njia hiyo uliandaliwa muda mrefu. Ibi byose nsomye, haya yote anayoyasoma ndabisomye shaka kuhuza na Mathayo 24. Anataka aambatanishe mafungu haya na Mathayo 24. Yesu asizavuze ngo bazoza ari benshi. Yesu amesema kwamba wataibuka wakiwa wengi. Yeremia na waravuze ati haramayira ni murebe inzira imwe. Yeremia naye amesema kwamba njia ni nyingi, ninyi tafuteni njia moja. Ariko Imana icishijwe uvugishwa muri Yesaya imweretse ngo iyo nzira izo irahari. Lakini Mungu kupitia Isaya ametabiri mwingine akisema kwamba njia hiyo ipo. Mu gitabo cyitwa Uwifuza mu bihe byose, katika kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote, yani Desire of Ages, jewe muri nichiko cha 73 sura ya 73 kwa Waingereza na Wafaransa haranditse iri jambo ryo kwitondera. Yapo maneno ya kuzingatiwa. Ndababwira kuba nje sikindi gitabo ni version nshasha bakoze, yeye anatoleo lingine. Ndababwira gusa igitabo ikiwa cha 73 mu ntango, sura ya 73 mwanzoni, ariko mu mapaje originale ni 664. Ukurasa ndo huo kwa Wafaransa. Aranditse ngo ni apa plaisir chemin conduisant au ciel. Hakuna njia nyingi zinazopeleka watu mbinguni. Nta nzira nyinshi zijana abantu mw'ijuru. Hakuna njia nyingi zinazopeleka watu mbinguni. Nta muntu afise uburenganzira bwo kwicagurira inzira acamwa ajya mw'ijuru. Hakuna mtu aliye na uwezo wa kujitafutia njia yake. Hari abantu muhura ukamubwira ngo ngogeza ugiye ngo ntumbwire ngo narabimenye ngo kuna watu unapokutana nao unamwambia ukweli, unakwambia sima stop, mimi nilishajua, usiniambie vingi. Hari n'ubambwiye ngo nibe byumbari ari byo bizotuma njya mw'ijuru ndari guhereye. Mwingine yomwambia eti ikiwa haya naye niambia ndio atanifanya niende mbinguni. Yaani mbingu na kuachia. Kubasoma igitabo cy'ingenzi, wanaosoma kitabu cha Msafiri, hari umugabo witwa Ntabwenge yagiye mu nzira baramubwira atariko ntuzoshika kuko ukuntu meze ntabwo ari ariko yupo mzee mmoja anaitwa Asina Akili, shika safari ya kwenda mbinguni, alafu akamwambia wewe hautafika, naona hauna vitambulisho. Bamurege impuzu yambaye zitarizo. Walimkuwa akimshtaki kwamba nguo alizonazo si zenyewe. Hariho n'undi ngo yaciye inyuma y'urugo, mwingine alipitiliza nje ya wigo kuliko kupitia niacha mwirembo, hakupitia kwenye marango. Abo bose ngo kwerezo y'inzira, hao wote mwisho wa safari barababwiye ati mwageza haguti. Waliulizwa mmefikaje hapa sasa? Yeye ndio bavuga mu Kirundi ngo igabo riheze. Na Kinyarwanda wanasema, kwa Kirundi wanasema kwamba yani ule unganga ulipoisha kabisa.
mu murimo ahantu meruka kuja mu murimo muri Kameruni tugeze kubasha indege cyaho. Alipofika nchi ya Kameruni kwenye uwanja wa ndege, hari umugabo w'umuzungu yaje atagira visa. Alikuwa pamoja na mzungu mmoja alikwenda bila visa. Yitwaje impapuro z'ishyirahamwe za hasere nazo nyine ziri muri computer mu mashini. Yani kitambulisho chake zilikuwa ni karatasi za shirika la wakimbizi na zenyewe zilikuwa kwenye mashini. Ageze alipofika kwenye uwanja wa ndege, tulikuwa tunatanga mavisa na wanaona ngo visa yao ni. Walipokuwa wakitoa visa, wanamuuliza leta visa yako. Hiyo ndio nguyu fisekana ziko na ya visa. Alitafuta kana kwamba anaye na ukakijua kwamba hana. Atangura kuzakora ha. Alianza na akakora na mfuko. Alianza kugusa na mfuko na mfuko. Umugabo mboni imishatsi irabyutse. Yari nywele zake zikainuka kabisa. Ico nigiye ngaho. Yani alichojifunzia pale nukugendera kubyo yitwa supposition, ibyo wewe wiyumvira. Yani ni kutembea katika njia ya kwenda mbinguni ukiongozwa na mawazo yako. Biherezo cy'inzira ni huzobibona. Mwisho wa safari ndipo utakodoa. Mu gitabo cyitwa intambara ihambaye, katika kitabu cha Great Controversy, batubwira amajambo shaka gusoma, yani pambano kuko na maneno anayetaka kuyasoma. Mu kigo cha 37 katika sura ya 37 haranditse ijambo ryavuzwe rivuga mu gihe haba umurimo w'ubugorozi. Kuna maneno yaliyozungumzwa kipindi cha kazi ya matengenezo, ariko hari kwasigurwa akamaro k'ibyanditswe byera. Walichokuwa anaeleza hapa ni uthamani wa maandiko matakatifu. Haranditse ijambo ngo abantu benshi bavuga yuko ntacyo bitwaye ibyo kwizera byose. Watu wengi husema kwamba haina shida, chochote utakachokiamini haina shida. Pourvike on soit honnête, mwigikenewe nuko gusura umuntu mwiza adatukana, ibyo wizera nta ngorane. Cha msingi uwe mungwana, mstaarabu, mtu mwenye nidhamu, lakini unavyoviamini vyovyote vile haina shida. Aho ni usanga abantu mugabo kamgira ati yo mnashinaje kukubwira ubutumwa bwiza. Hapo sasa ndipo napokutana na mtu namwambia nimekuletea injili. Ngoja ngo mubwire ngo imbore kwangu hajya mu kabare ngo hajya akakwereka abanyabyaha wewe. Anakwambia neno kawaambie wale walevi, wale wadhambi, wale makahaba, mbona wana wasinzi. Ati twebwe twarakiriye Yesu atangu nawe mwizeye. Sisi tayari tumeshapokea Yesu, kwanza wewe muamini. Akareba gusa kuba atanyitaba rwanye n'umuryango wiwe akabona yarabaye umuntu yoja mwiza. Yani vile havuti sigara, hapigani na mke wake, anaona kwamba kibali cha kwenda mbinguni tayari ana. Ariko ibyo yizera ico bakibitse mu gakarata, lakini anavyoviamini ni waliviweka kwenye box, hawataki kuvizungumzia. C'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Baba birengagije ko ubuzima ari cyo wizera. Hapa ni kusahau kwamba maisha au uzima ni kile unachokiamini. Iyo bavuze ubuzima ni cyo wizera, yani inapozungumzwa kwamba uhai, afya ni kile unachokiamini. Ubu hari abantu bizera yuko iyo ari kafungura kiruma baba bamuvuze. Kuna watu wanaoamini kwamba anapokuwa akitafuna chakula anajing'ata ni kwamba wamemzungumza. Yabagiye mu isoko akabona imbe biratambutse ngo ntabwo bagura. Anapoenda sokoni anaona panya amepanda ate hapa sasa rahani imenijia. Kandi kubera yabyizeye kenshi biraba. Na kuamini vitu hivyo muda mrefu wakati mwingine huwa vinatokea. Niyo mpamvu bavuze ngo uko mwango ubuzima nibyo wizera wemera. Ndio maana maandiko husema kwamba maisha ya mtu ni vile anavyoviamini. Haranditse ngo iyo umuntu yaronse amahirwe yo kubona ukuri no kukumva nta kwizere. Mtu anapopata bahati ya kuona ukweli na kusikia ukweli lakini asiuamini, uwo muntu abataye umuco kandi yemeye kugendera mu binyoma no mu mwijima. Mtu huyo hupoteza nidhamu na amekubali kutembea katika giza na uongo. Iyo umuntu yaronse amahirwe yo kumenya ukuri, mtu anapopata bahati ya kujua ukweli, l'ignorance c'est une excuse pour le péché. Ukutamenya ntabwo kuba kukibaye impamvu yo kwizera ikinyoma cyane gukora icyaha. Yani kutokujua hakuendelei kwa sababu ya kuamini uongo au kutenda dhambi. Anditse hano batanga karongo iyo umuntu ari ingenzi kiragenda ku rugendo. Hapa ametoa mfano kwamba mtu akiwa msafiri kwenye safari ya kwenda sehemu fulani, barabajije ngo yopfa kugenda kabajiji yaja. Je, anaweza kaenda kiolela bila kuuliza anakoenda?
baranditse ngo naho yoba yizigiye kuko napfa kugenda shika ariko by'ukuri ntiyoshika. Hata kama kawa na imani kamili kwamba akienda bila kuuliza atafika, lakini kikweli hatafika. Haranditse ngo ubujiji ntabwo buzotsindanishiriza yaba umusore cyangwa umutama. Yani kuto kujua hakutahesabia haki awe mzee awe kijana endapo hata tafika kujuzi. Ngo jana ari magakecuru ngo n'imvi ngo nizo zijyarahengana. Oye, yani kusema kwamba mimi nilikuwa mzee hakuwa na haja ya kutaka kujua havitakuwa utumwa. Hayo n'abantu ngira ubutumwa ngo jengi imyaka ngeze ngo ibyo bintu ntabwo nobijamo. Wengine naambia injili anasema sasa umri wangu hauniruhusu kufuata vitu kama hivi. Hano haranditse ngo kare sarido notre âme, haranditse ngo iyo agakiza k'imitima yacu kari mu yariya, wakati okovu wa roho zetu uko ndani ya hatari, tutegerezwa gukora ubushakashatsi ku giti cyacu. Yani kila mmoja anapaswa kutafiti kwa upande wake. Haranditse ngo ubushobozi bw'ibyo twizera, yani uwezo wa yale tunayoyaamini, no kuba twemeza yuko abapasitoro aribo abantu bategerezwa kuba urufatiro rw'ibyo twizera, bizotuma tubura ubugingo buhoraho. Na ile ya kusadikishwa kwamba viongozi wa kidini ndio msingi wa yale tunayoyaamini itatufanya tukose uzima wa milele. Amen. Une feuille de route signala toutes les poteaux indicateurs qui de la voie qui mène au ciel. Dufise munoki urupapuro rw'inzira. Mikononi mwetu tuna kibali kinachotuonyesha dalili zote za jihadi. Nta muntu Imana izobabarira n'umwe, hakuna hata mmoja atakayesamehewa nitwagendera gusa muco bitwa supposition kumenga, huku akitembea kwa kufuata mawazo yake ngira ngo eti mimi ninaona kwa maoni yangu, nkeka Imana ngizofikiri labda inawezekana Mungu naye anajua. Hari jambo jantangaje ubaswaga ngizogera ile. Kuna neno lililonishangaza, wengine wanasema kwamba Mungu atakisia. Iyo bavuze kugerera nukwemerera umuntu ikintu adakwije ibyangombwa. Yani Mungu naye atakisia, naye atatumia logic. Haranditse ngo inshingano ya mbere y'agaciro kandi ikomeye ku muntu afise ubwenge, yani jukumu la kwanza la msingi kwa yeyote aliye na akili wese, yani mtu yeyote aliye na akili, jukumu lake la kwanza niyo kwiga ibyanditswe byera, ni kujifunza maandiko matakatifu, akamenya icyo ari cy'ukuri, ili ajue ukweli ni nini. Amaze kumenya ukuri akemera kugendera muri uwo muco. Baada ya kujua ukweli na kutembea katika ukweli huo, kandi agashishikariza abandi bantu kugendera muri uwo muco, na atawahamasisha watu wengine kutembea katika kweli hii. Icyo someye bino bintu byose, ninachonifanya niseme haya mambo yote muri karefuru y'ubuyobe bwinshi dusomye muri Matayo na Yesaya. Katika hii njia pana ya uongo na madhehebu mengi ambayo tumeipata kwenye Yeremia hata na Isaya, icyo dusabwa ni uguhagarara tukabaza ibyanditswe byera ngo nibwo rupapuro rw'inzira Imana yaduhaye. Sisi tunapaswa kusimama na kuuliza maandiko matakatifu, maana ndicho kibali tulichopewa na Mungu. Aho ndimutse hapa sasa nataka nihame. Amadini menshi yazoba menshi kubera iki? Kwa nini madhehebu yatakuwa mengi siku hizi? Ukinyi icyo turiko turebera hamwe no kuva mu kinyoma. Yani somo letu linatuhamasisha ili tutoke katika uongo. Icyo cyatse kubabwira, ninachotaka kusema hapa, iyo bavuze ikinyoma mu by'Imana bavuze iki? Yani katika mambo ya dini ya Mungu uongo ni nini? Muri Mithali gice cya 33:5-6, Mithali sura ya 30 fungu la 5 hata na 6, anasema mu jambo ry'Imana ryose rinavugutiwe. Mithali sura ya 30 fungu la 5 hata na 6, ijambo ry'Imana rirageragezwa. Ijambo ry'Imana rirageragezwa, baricishije mu ifuru mu ruganda. Kila neno la Mungu limehakikishwa, bisigura ngo nta kosa ririmo. Yeye ni ngao yao wamwaminie. Ina maana kwamba halina kosa lolote. Iryo jambo baranditse ngo niyo nkinzo y'abayizigira. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Ntukungurire kuri iryo, usiongeze neno katika maneno yake, kugira ngo Imana ntiziguhanura yibuka kuri umweshi, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Iyo bavuze ngo umunyabinyoma, yani unaposikia muongo, ntabwo ari umuntu atagenda na Bibiliya, si kwamba ni mtu anatembea na kitu kingine, anatembea na Biblia na niyo mpamvu mukwiye kwitonda. Ndio maana mnapaswa kuwa makini. Kugenda na Biblia no kuvuga neza ntabwo bisigura ngo umuntu n'ukuri. Kutembea na Biblia na kuwa na kasauti kazuri si dalili ya kuwa mkweli. Ahubwo no kureba yuko atagabanije ku ijambo ry'Imana cyane yongereko.
bali ni kuangalia kwamba mtu huyu hajaongeza kwenye neno la Mungu au hajapunguza. Muri Bibiliya, katika Biblia hatubwira impamvu abantu abazimiza bazoza ari benshi. Anasema sababu zitakazowafanya wapotoshaji wawe wengi. Mu cyandiko cya 2 Petero yanditse, waraka wa kwanza wa Petro urwandiko wa 2 igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza kwa 3, sura ya 2 fungu la 2 hadi la 3, haranditse ijambo shaka gusoma. Anasema maneno yafuatayo. Haranditse impamvu bazoza benshi. Anaeleza sababu wapotoshaji watakapokuwa wengi. Hari abantu byarambiye ibintu by'Imana kubera gucanganyikirwa. Wapo watu wengi yani mambo ya dini yaliwakifu. Babuze ibyo bizera n'ibyo bareka. Walikosa waamini nini waache nini. Na musi mwana rindi mu modoka mpura n'umugabo ambwira ngo narahebye gusenga. Siku moja alikuwa anatembea kwenye gari akakutana na mume mmoja akamwambia siku hizi nini sisali. Ndamubaza kubera iki? Kwa nini haendi kanisani? Ngo jewe nabuze idini njamo n'ibyo ndeka byose nabuze ibyo ari byo narabihebye. Alijibu mimi sikupata dhehebu zuri, yani niliviacha vitu vya kuomba. Asigurira ngo nta kuntu abantu bafise Biblia imwe. Alimuelezea akisema sioni sababu watu walio na Biblia moja. Yesu yabambumwe, yani Yesu aliyesulubiwa ni yule mmoja. Ijuru bavuga bajamwo rimwe. Mbingu huko tutakao kwenda ni mbingu moja. Imana yabo ikitwa imwe. Mungu huyo ni Mungu mmoja. Mwemu yera barongora akabakomeza umwe. Roho Mtakatifu kiongozi ni mmoja. Bakavuga ko nakayari kamwe. Watu wanaosema kwamba ndio kwenda mbinguni ni moja, ariko ntibizere kumwe, lakini wasiamini katika umoja. Yarambwiye ngo ibyo bintu mu bwenge bwanjye ntarinze gusoma sibyo. Alisema katika akili yangu bila hata kusoma mafungu mimi naona kwamba hivi naramubwira ati courage. Nilimwambia eti songa mbele na wazo lako. Ati kama kugerekeyeko umenye yuko Imana itazipakara. Lakini ninachoongeza ujue kwamba Mungu wetu si mjane. Imana naho abantu bobiheba ntabwira abantu babyize. Yani hata kama watu wanaacha kusali, Mungu nao atakao mfuata. Uwo mugabo yambwiye ngo nanjye ngiye gusoma atari kijyo mbona ubu ntabwo nabo niyo biki. Na yeye alisema kwamba nataka niende nikasome maandiko matakatifu, lakini haya madhehebu ninayoyaona sioni mwelekeo. Mu bintu byahano bizotuma abantu benshi bagwiza madini. Katika vitu vilivyotabiriwa vitakavyowafanya watu kuongeza madhehebu na daira kungingivuga kurondera inyungu. Yani kipengele cha kwanza ni kutafuta mali au pesa. Ananditse ngo kandi ngeso zabo zisoni nke benshi bazozikurikira. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Kugiti zirari kuri bazoyitukisha. Nimemaliza. Kandi kwifuza inyungu kwabo kuzobatera kunguka kuri mwebwe, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotumwa. Baba bya majambo ya maremano, kwa maneno yaliyotumwa. Mugerageza kumva rino jambo dusomye. Sikilizeni kauli hii. Ni jambo ya mushitsi yaburika dukurikana wese abyumve. Yani kauli hii mgeni mwenyeji linatuhusu sote. Hari nzira yitwa y'ukuri. Kuna njia ya ukweli. Bisigure ngo liwakiye ku ijambo ry'Imana nkuko biri muri Yohana 10:17. Msingi wa njia hiyo ni neno la Mungu kama vile limepatikana katika Yohana 17:17. Handitse ngo yere ukuri jambo ryawe ryo. Anaposema kwamba watakase kwa kweli maana neno lake ndilo kweli. Petero yanditse ijambo ry'ubuhanuzi bwo muri kazoza nawe. Petero ametabiri yajayo. Aravuze ngo kwifuza inyungu kwabo. Amesema kutamani kwao. Nukuvuga ngo ntabwo ari kwifuza baja mu ijuru. Yani sio kutamani wanaokwenda mbinguni. Sugushaka yuko mukizwa ibyaha. Si kwamba dhambi zetu ziondolewe. Ahubwo ingingirimo nukwifuza iki? Yani watatamani faida kwenu. Ushaka urimbe wambaye akajipo kagera hano hepfo y'ikibuno ntangora na kiwa mwanakwaya mwenye siketi ambayo ni siketi nusu hawana shida na wewe. Ushake urare gukinda ariko uze utanga amafaranga. Gukinda umurozi bya yindi ba. Yani hata kama wewe ni mchawi anayetembea usiku, cha msingi leta pesa. Ushaka bari wewe ufise uruganda rukora itabi. Hata kama wewe una kiwanda cha sigara hawana shida, leta pesa. Ushaka bari wewe ufise depo ya mbere y'inzoga. Hata kama wewe ndio uye na kituo cha bia hawana shida, leta pesa. Itakuza nuko ukora mu mfuko ukazana. Yani viongozi wa madhehebu wanachokihitaji leta pesa uingie kanisani. Tumenya yuko abasore bagenda bambara ipantaro hepfo y'ikibuno ntangorana. Vijana ambao
underwear mgongoni, suruali chini ya kiuno, hana shida. Ukurikirana yuko abagabo n'abagore baraye bakubitana ingumu zo ku mazuru namwe yamyotse ntangora. Hata kama wanawake na wanaume wanacheza ngumi kwa kitandani, leta pesa hana shida. Ariko kuzifo mupfa ni nyungu tazizanya aho kuchakwa. Anachokihitaji leta pesa. Aha nibyo Biblia ivuze. Hasa Biblia inasema ijambo litubwiye ngo bizobatera kunguka kuri mwebwe. Biblia inasema kwamba watatamani kupata faida kwenu. Nimba muvyumvise tuzohinduka botiki. Yani kama mumeelewa, sisi tutageuka kuwa duka lao. Abizera batandukanye bagize ishengero bari bidandazwa kujusanga jamanitse brosa da mafuta yani washiriki tofauti watageuka kuwa bidhaa za dukani. Yani mmoja ni Colgate, mwingine sabuni, mwingine sijui. Mwiduka rona baba ibintu bigurishwa ku mafaranga amwe. Yani dukani mnajua bidhaa zinatofautiana kibei. Ari sabuni y'ijana, kuna sabuni ya 100, n'ikinido kirimo amata kigugu 30, kuna nido ya laki, hari n'igihuzu kigugu 500, kuna nguo ya hela nyingi. Twahindutse ibidandazwa. Sisi tumegeuka kwa bidhaa za dukani. Ariko twatuni duto ntabwo duhabwa agaciro cyane. Lakini wale washiriki wadogo hawathaminiwi. Noma msanga rumwizera pasitoradori amwezeradori ndapata sona pasito. Ndio maana kuna mshiriki ambaye mchungaji hata kutembea hata siku moja. Kuko munzu yiwe habamwe impene n'intama n'inkoko ziraraho ntabwo yohija. Yaani nyumbani mwake anakaa na mbuzi na kondoo kwa nyumba moja. Mchungaji hawezi tubivuga rimwe dutwenga. Tuba dukwiye kurira. Wakati mwingine tunapozungumza maneno haya watu tunatabasamu, lakini tungelia kwanza. Ariko rero umuntu aguteshereza umwanya. Angalia mtu naye kupotezea muda. Akagutwara ibintu byawe. Anachukua anapora mali yako. Hari abantu batanga ibyabo. Hari imiryango yiwari Kenya bari kubifashisha. Wapo watu wanaotoa mali zao huko kwenye makanisa na huko marafiki zao wana familia ni masikini kabisa haiduni. Kandi uwo muntu azi yuko mutariko mugenda na mtu huyo ukakijua kwamba haendi mbinguni. Merukagura n'umuyobozi w'idini umusebi umunyakuri. Aliwahi kukutana na kiongozi wa dhehebu moja, alikuwa ni mtu mkweli kabisa. Yaambie ngo ubutumwa kandi twatarabujemo. Alimwambia eti injili yenu ni kama tungekuwa tunaisha kufa. Ariko mwaragononye. Lakini ninyi mliharibu injili. Ati twagononye gute? Akamuuliza tuliharibuye? Abizera mwabigishije ibintu byose yo mugira byo mwigisha biki? Washiriki mliofundisha mambo yote. Angalau mngetokoa mkafundisha kidogo. None ibyo bindi twabigishije byakinewe bigihe. Vipi ni vitu gani tuliyofundisha visivyohitajika? Uyo mubigisha kwirinda ku muryango n'ibindi ariko ku mafaranga mukakarika. Yani mngewafundisha kiasi familia, lakini kuhusu pesa mungebakiza siri. Arambira mchakora nguzoze ndakuye ko kubizera kuko jewe ntibazoja mwijuru uzotware n'abakeyi bagani. Lakini akamarika eti njoo kwa kwenye dhehebu langu nikupe washiriki angalau tukwe kidogo maana najua hawataenda mbinguni. Ariko naramubwiye ngo muba maze guhura nabo woho uragerageza. Lakini yule alimwambia miongoni mwa wachungaji tuliokutana, afadhali wewe unajitahidi kusema ukweli. Kugira abantu babyemere ngo bazobabwira amajambo y'amaremano. Watu waweza kufuata uongo, watawaambia maneno yaliyotungwa. Utujambo turyoshe. Yaani maneno yaliyo na sukari, yaliyokolea. Muzoronka visa. Yaani mkija mtapata visa. Nawe ntaya visa. Na yeye hana. Muzoji Burayi. Yaani mtakombeta enda Ulaya. Na mwene wabo no kugera Kigali tarahaje. Na mdogo wake hata na Kigali jijini hajawahi. Ibintu bisabye kwizeza ngo Musa abizera bagataha no twasizwa amavuta mashasha. Yaani unawasadikisha washiriki kwamba umewapaka upako wa kawaida. Tunikisha mishasha. Yaani ni baraka nimewamwagia. Usigo muhemu ngo yingo yaboneka. Leo Roho Mtakatifu ameshukumbuka wera. Wari karatamba hejuru y'ikoraniro yaboneka. Mtakatifu alikuwa akitembea juu yenu. Bakababwira ngo twagunagiye kuyamba ya Yesu. Akawaambia eti nimetoka huko Israeli niliingia kaburi la Yesu. Ndana haririye n'inkoko. Yaani hapo nilitafuna kuku pale. Bona hamundege runini umwizera kumva gusura udege rumuteye kwizera. Tulikuja na ndege ya kabambi yani mshiriki nguvu akasema ati ninaanena nikuja na ndege. Yataha ati no musitwahenza juna pastor yangu yakashe mu kidege. Anapotoka nyumbani akasema leo tulikuwa tumekapa kabisa. Mchungaji wote amekuja na ndege kabisa. Amahereni yaratoboye. Yaani masikio ameongeza mengine. Sasa yarahinduye. Wewe
abagabo n'abasambanyi, yani wanaume wazinzi, ariko gusikia ikigenge gusa pasitori yatashe, lakini kile kindege ambacho mchungaji alitembelea kinamfariji. Ayo ngaliyo makuru yo yatahanye ngo yaheza. Hizo ndizo habari zinazomfariji. Isi yababaje, dunia hii na huzuni. Niyo mpamvu mubona twemeye guhaguruka, isi turikuriye hasi. Ndio maana unaona tumekubali kusimama, yani bila kuacha chochote. Umuntu afite agaciro karemeye, mwanadamu ana uthamani sio wa kawaida. Uja tagira pièce de rechange, yani iyo cyuma giheze bashira mukiri, yes, kwamba hana spare, yani kiungo chake kikizeeka hakina kingine mbadala. Bazobatera kunguka kuri mwebwe, yani watajipatia faida kwenu. Ibintu bwoko bw'Imana butanga hagukorera Imana bugakorera abantu. Yani watu badala ya kutoa mali zao ili kumtumikia Mungu wanawatumikia wanadamu. Iyo ni ingingo ya mbere izotuma bazari benshi. Hiyo ndio sababu ya kwanza itawafanya wafuasi wao wengi. Impamvu ya kabiri izotuma abantu babyemera, sababu ya pili itakayofanya watu wakubali kitu hicho, izo nizo ngingo nshaka kubabwira mu buryo bwihuta. Anataka vipengele hivi avipitie kwa kuwahi. Iya mbere moja, yani somchete cha kabiri Paulo yandikiye Timotheo, yani hupatikana kwenye waraka wa pili wa Timotheo. Igice ni igice ni cha kane, kandebe sura ni ya 4 n'umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, fungu la 3 hadi la 4. Na hano handitse ngo kubw'ibyo inzira yo kuri bazoyitu, aranditse ngo kuko igihe kizoza batazokwemera ukwigisha kuzima, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Aranditse ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza bigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazozimira kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikira inyigisho z'ibintu, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Abantu benshi bashakira kamana ryoroshe, watu wengi wanatafuta dini rahisi, idakora ku byaha, dini ambalo halizigusi dhambi zao, idakora ku binezeza, dini ambalo haliwazuii anasa zao, litanyuranya nuko bashaka, dini ambalo halipishani na matakwa yao. None hano ngo benshi bazokwiziba amatwi, yani imetabiriwa kwamba wengi watafunga masikio kabisa, banye kumva ukuri ili wasisikie ukweli. Icho cyatse kuvuga kuri uno murongo, anachotaka kuzungumza hapa Yesu muri Luka 14:25, katika Luka 14 fungu la 25, yerekanye yuko kumukurikira hari n'ingorane. Yesu alionyesha kwamba kumfuata ni njia ya hatari. None hano banditse ngo bazirundaniriza bigisha bahuje no kwifuza kwabo. Hapa imeandikwa kwamba watajikusanyia wafuasi makundi. Kugira sintandukanye n'umugabo ndemeye gusenga, ili nisije nikachana na mume wangu, hebu nimfuate. Kubera hari ibintu bishaka ndagiye. Vile kule kanisani kuna binti ninayemtafuta, hebu niende kule. Nshaka gukizwa ariko nazavuza ibitari mu wasitari. None ngo nyabo bavuze mu dini bitari. Nataka niokolewe, lakini mimi nilikuwa mpiga gita huko kwa wasitari. Hebu niende kanisani kwa Protestanti nipige gita. Niho hari abantu bari mu rwego rwanje. Yani naona afadhali wale tunaweza tukafanana kidogo. Niyo dini rinyegeye. Ndilo dhehebu lilo karibu nami. Niho mjango wa niho navukiye. Hata familia yangu, ukoo wangu wote wanaabudia mule. Abantu bafise impamvu nyinshi zituma basenga. Watu wana sababu nyingi zinazowafanya waende kanisani, ariko zitazoba zishingiye kukuri kwa Bibiliya, lakini ambazo hazina umuhimu wa maandiko matakatifu. Iyo niyo ngingo ya mbere izotuma abantu benshi babyizera. Ndio sababu ya kwanza itakao wafanya watu wengi kuamini uongo. Ingingo ya kabiri, kipengele cha pili, ndashaka mvuge ingingo kipengele hiki, iyi ngingo n'ubwibone, yani kiburi kitawafanya watu kufuata madhehebu haya. Muri Malaki 4:1, Malaki sura ya 4 fungu la kwanza, hatubwira ngo abibone n'inkozi z'ibibi bose bazobibishingwe. Anasema kwamba wenye kiburi na wafisadi wote watateketea. Ku bantu bakurikirana Bibiliya, watu wanaofuata Biblia, mu gitabo cyitwa Kongera Pacifique, katika kitabu kinachoitwa The Act of the Apostles, mu cigwa ca mbere, katika sura ya kwanza, haranditsemo amajambo avuga ngo, wana maneno yanayofuata: abarongozi b'idini ry'Abayuda ngo bumva abantu ngo bafise ubwenge ku buryo badakeneye izindi nyigisho
za Yesu. Viongozi wa dhehebu la Kiyahudi walikuwa wanajiona kana kwamba ni watu wenye akili, wataalamu kupindukia, kiasi kwamba wasingehitaji mafundisho mengine. Bakumva yuko badakeneye agakiza kava kuri Yesu. Yaani hawakuona umuhimu wa kutafuta wokovu kutoka kwa Yesu. Bakumva kandi ko badakeneye icyubahiro uhabwa no kwemera Yesu. Yaani walikuwa na heshima kiasi kwamba heshima ya Kristo isingekuwa na manufaa kwao. Nigeze kuganira n'umuntu akomeye nk'umudandazi n'umutunzi. Aliwahi kuongea na mfanyabiashara mmoja, arambwira ngo muri Katolika narabonye siho. Alimwambia eti katika dhehebu la Katoliki nilipaona si ukweli. Iwanyu ni hoho. Yaani kwenu kuna ukweli. Ariko ingorane mwende musengera munsi y'umwembe. Lakini hatari yenu mnaabudia chini ya miti. Ati rero nyemerera nje mu bagivyo byo hoho ni sawa. Ndamubwira ati baguye kero taravu. Niruhusu sasa niende kwa wasabato wale wa dhehebuni, akamwambia na wale walianguka kabla hujazaliwa. Kubera ubwibone bw'amafaranga, sababu ya kiburi kwa kujivunia pesa. Arambwira ngo ntabwo nibuze ntanze mu mwembe. Anisema basi nifanyeje, nitakuja chini ya miti. Ariko aje atanyuzwe. Yaani alikuja lakini bado moyo haujaridhika. Ubwibone buri mu bintu byatumye. Kiburi ni mmoja wapo wa vitu vilivyofanya. Na Nikodemu bwa mbere ngo yaje mu kajoro. Hata na Nikodemu kumwendea Yesu kwa kunyemelea usiku wa manane. Kubera yari umusenateri muri leta y'Abayuda. Maana alikuwa ni bunge katika serikali ya Kiyahudi. Yari umuntu akomeye Imana ishimwe gusa we yarize. Alikuwa ni mtu mashujaa, mtu mashuhuri katika dhehebu la Kiyahudi. Iyi ni inyigizo tuma abantu bakurikira abantu ntibemere ukuri. Sababu nyingine itakayowafanya watu wasifuate ukweli ni gushira ibyizigiro cyangwa kwizigira abarongozi b'idini. Ni kuweka matumaini yao mikononi mwa viongozi wa kidini. No kubatinya na kuwaogopa. Ndababwira ikintu kibabaje muri uno ngo. Niseme jambo la kuhuzunisha katika kipengele hiki. Muri Yohana 9 handitse umugore yaragusa impumyi. Yohana sura ya 9 panazungumzia kisa cha mtu aliyekuwa amezaliwa kipofu. Yesu amuhumura. Yesu kamfufuka kamuponya. Abafarisayo ati ngo humwe nani? Mafarisayo wakauliza nani kakuponya? Ati ni Yesu. Akasema ni Yesu. Bachamura bamufata tingo ingo bamujana mu babyeyi. Hapo sasa ndio wakampeleka pamoja na wazazi wake. Mungu yarahumye. Yaani huyu kijana alikuwa kipofu. Atego. Kijana wake alikuwa kipofu, wazazi wakajibu ndio. Nini amuhumuye? Nani kamuponya? Baranuma. Kimya. Kumurongo 19 muziri nakabiri handitse jambo jambabaje. Sura 19 mpaka 22 kuna maneno ya kuhuzunisha. Bavuze ngo abavyeyi bari bazi wamuhumuye ngo batinya kujini ngo ryobace. Wazazi walikuwa wanajua aliye mponye, lakini wakaogopa kwamba wakimkiri mbele ya mkutano watakalipiwa huko kanisani. Abantu benshi bagiye bazira kushingizwa mu barongozi b'idini. Wapo watu wengi ambao wataangamia sababu ya kutumainia viongozi wa kidini. Ngo natembe ngo mwanzo batamuchendama. Nimekubali injili lakini nitauliza kwanza mkuu wa kijiji. Unapadiri bivuga ko guce na kasisi wetu na padri anaweza kukubali haya. Ivyo byagiye biza bituma abantu bankukuri. Jambo hili linawafanya watu wengi wakatae ukweli. Kuburyo banditse muri gusomye neza muri Bibiliya, unaposoma vizuri kwenye Biblia muzosanga muri Yohana 6 utakuta kwenye Yohana sura ya 6 mukanasoma no mu gice cy'indwi hatu kisoma na sura ya 7 aho hantu herekani handitse intambara Abayuda bari bafitaniye na Yesu. Sura hizo zote huzungumzia vita kati ya Wayahudi na Yesu. Kugeza igihe abantu Abayuda bavuga ngo hari umuntu yamwizeye akomeye, kiasi kwamba Wayahudi huko walikuwa wakisema kuna mtu miongoni mwa wakuu wetu aliyemwamini. Muri Yohana 16 Yesu mrongo wa mbere yavuze ngo, Yohana 16 fungu la kwanza Yesu kasema nimuzeye batitaze bazobaca, musije mukakwazika, watu watawatenga kanisa. Abantu benshi ndemeza yuko n'abashitsi bari hano ubugorozi barabuzi. Hapa anahakikisha kwamba hata na wageni walioko hapa matengenezo wanayafahamu. Benshi barabibwiwe, wengi waliambiwa ujumbe huu. Ariko unasanga aravuga ngo ngo baranca ngo ninavayo, lakini wengi wanaogopa nikienda kule watanitenga kanisani. Hariho n'abarongozi b'amadini bavyera ubwiterabo ngo turagufuta mu gitabo. Wengine viongozi wa kidini nao wanatishia huko akisema tutakufuta ushirika. Ariko mwa abantu b'Imana mwibona mushagije igitabo baguri Nyabugogo aragutera uko bamwaje gufuta kabiri. Nalinde enyi watu wa Mungu ambao ni wastaarabu mnavyoona mnang'aa. Yaani daftari walionunua pale Nyabugogo kukufuta kwenye daftari mnashinda ndani mwake. Ikainyage kukalipfuye. Yaani daftari kabisa uogope kufutwa kwenye daftari. Yaba bari babafuze mu ijuru. Yaani mtu akukufutwa mbinguni. Ikaye gusakayiza mukabona umugabo muremure w'icubahiro aratinya ngo ntabwo ndi ngo ndabiretse ngo mu ngaba y'isenge. Yaani daftari tunataka nikufute
Unaona mwanaume mwenye nguvu na heshima zake anasema msinifute kabisa, jamani msinifute. Akachama musengera ati ntuzusubire bana kimuntu mwana. Wanamuombea ati usije ukarudi tena kuthubutu kutenda kitendo hicho. Ikiruko cha Yesu kutazukura ahubwo watinye. Kinachokufanya jambo hilo si kwamba hujui ukweli, wewe ni muoga. Ndio abantu bazi umugabo witwa Ruteri w'umugorozi wo mu Buraya. Waliosoma kisa cha Rutha bamanikeleza huko Ulaya. Uwo mugabo mwese mwaramwize no mu mashuri. Yaani mwanamume huyo na wanaosoma shuleni walijifunza. Umugabo yari umukardinale, alikuwa naye ni kasisi. Alikamenya ukurahangara Gatolika ikora mujinshi. Lakini baada ya kupokea ukweli alisota kidogo kwenye. Yaani kinyoma 95 arabimanika arabianga vipengele vya uongo 95 vya Wakatolika kaweka pale. Abinamba baramuca aragenda arikajana n'ukuri. Baraza ilifanyika wakamfuta ushirika, lakini akasimama kwenye ukweli. Akandi kandi watuma abantu batazizera ukuri. Kitu kingine kinachofanya watu wasiamini ukweli ni kuba umutima wo kubazwa n'ukuntu Imana bipfuri ubona. Yaani ni kutokuwa na ile nia ya kuumia mambo ya Mungu yanapoharibiwa. Ezekiel 9:5. Ezekiel 9 fungu la 4 hadi la 5. Atubwira yuko abantu bazoja mu ijuru babazwa n'ibizira bibera mu isi bakarira. Panasema kwamba watu watakao kwenda mbinguni ni wale wanaolia na kuugua kwa maovu yanayotendekea hapo. Wewe tuliye kwabuza umwana cyangwa umuntu mu muryango diplome bikanka, yule ambaye amefeli kupata shahada zibaguhaye akaburuse ka byanze ko buruse yonka, yule ambaye amefeli kupata scholarship wabuze ubugari n'intore, yule ambaye amekosa ugari na biringanya, wakuije telefone ya smartphone, yule ambaye ameibiwa simu yake hii ya touch. Ariko kuba ibinini Imana bipfuye abantu babyonoye ntabwo abantu bari. Lakini kuona mambo ya Mungu huko yanaharibiwa watu huwa hawalii. Hari abagabo babiri bantangaje. Wanaume wawili walionishangaza. Eliya w'Itishuri, yaani mmoja ni Eliya wa Tishuri. Abonye ibigirwamana biko birasengwa mu Israeli. Baada ya kuona jinsi Israeli wanaabudu miungu, yasabye igihano cy'inzara y'imyaka 3 n'igice kandi nawe atagira nawe imvura ntabwo yari kugwa mu murima wiwe. Yaani aliomba adhabu ya miaka 3.5 mvua isinyeshe na shambani mwake. Aravuga ati dushake dupfe, ariko Imana bihagarara. Alisema hata tukifa sote, lakini mambo ya Mungu yainuliwe. Yohana Mbatizaji, idini ry'Abayuda ryaraguye, dhehebu la Kiyahudi lilipoanguka, ubuhanuzi buri muri Yesaya 40 byari byarano kazokorera mu bugara. Katika unabii unaopatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 ilikuwa imetabiriwa kwamba kazi yake ataitendea pale jangwani. Yeye yambara impuzu y'igikoko y'urushato. Alikubali kuvaa nguo ya ngozi. Yemera ajinja izindi njya. Alikubali kula chakula kisicho cha kawaida. Atinyazo mu giherezi mu gipasito. Yaani aliacha vyakula vya huko ukuhani akara wale nzige. Ariko yemera iby'Imana bisubira ku murongo. Yanze kujya mu gitanze. Ili mambo ya Mungu yaingie kwenye line. Ikindi kizotuma abantu banguka ukuri, kitu kingine kitakachowafanya watu kukataa ukweli ni misu maze warizeye ibinyoma. Yaani ni siku nyingi ulizoamini uongo. Hari abantu benshi bibaze nk'Abayuda ngo twebwe turabahamu. Kuna watu wengi mfano wa Wayahudi wanaodai kuwa watoto wa Ibrahim. Nta muntu numwe twigeze tujakariga. Yaani sisi hatujawahi kuwa mtumwa wa yeyote, twigeze tulimbate umuntu wese. Ico cyatse kubabwira. Ninachotaka kusema, na urebe umuntu amaze nk'imyaka 50 mu rusengero. Fikiria mtu aliye na miaka zaidi ya 50 akiabudia kwenye dhehebu fulani. Kumubwira ikintu kamubwira ngo ibyo ntabwo ari byo. Kumwambia kwamba haya unayofuata sio ukweli. Umwigisha wa mbere, mwalimu wetu wa kwanza, tugerageje guharura, yaani huku tukihesabu kubara. Guharura, tukijaribu kuhesabu mugatabo fisano kitwa repape. Yaani katika kitabu hicho nacho kinaitwa orodha ya mapapa. Handitse ngo itariki 3 z'ukwindwi mu 321 ni Sabato bayikuye ku mugaragaro. Inaandikwa kwamba tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 321 Sabato ilitoweka, Jumapili ikaingia. Babasizeho dimanche aricho cyumweru. Yaani walishimika Jumapili ambayo ndiyo sana. Muri mwaka 2017 uharuye, yaani tangu kipindi hicho mpaka leo ni myaka 1696 Isabato ibiri. Yaani zaidi ya karne 16 zimejeangua, Sabato imeondolewa. Urahura n'abantu bajawa niza yangutumwa ko kubazungu ngo hoshi. Yaani unapokutana na mtu anakuambia mimi ujumbe nilipokea kipindi cha wazungu, wao nenda. Ngo bazungu bakiza n'ubutumwa ngo wa mwana we. Bwana Mungu alipoleta injili yeye wapo mtoto usije kwa ngo kuba missionary
ba mbere. Yaani wale wamishonari wa kwanza mimi nilipokea ujumbe. Ikintu kimaze imyaka 1696. Kitu kinachomaliza miaka 1600 na kitu 900 na kitu. Kubibwira umuntu avutse mu mirongo ingahe ngo ntabwo ari byo. Kumwambia mtu ambaye amezaliwa juzi kwamba huu si ukweli. Ibyo bintu biragoye. Yaani ni jambo lisilo rahisi. Akandi kagingo mpavandangiza. Kipengele kingine nugufata minenero kujambo Imana yavuze. Yaani ni kutokuthamini, yaani kauli ya Mungu. Ndababwira abantu batatu basinye ku bintu Imana ivuze. Batese wakinye ni watu watatu waliozembea waliochukulia kijuujuu kauli ya Mungu. Yesaya 43 tufukama. Yaani Isaya 45:23 anasema kwamba katika kuomba ni kupiga magoti. Nta muntu numwe muri Bibiliya twe gusoma yasenze ahagaze kiretse abantu bakurikira. Yaani hakuna mtu hata mmoja kwenye Biblia aliyewahi kuomba hali amesimama. Ila tu hao watu wafuatao. Yesaya 38 Hezekia kwaye yasenza jana. Yaani Isaya 38 kipindi Hezekia mfalme alipokuwa anaumwa aliomba hali amelala. Uwundi yasenze abyo kwa biere circonstancielle ni Yona munda y'ifi. Mwingine aliyeomba si kwa kupiga magoti ni nabii Yona wakati alipokuwa tumboni mwa samaki. Sengesho ryo mu mara ntabwo uko yarisenze nitubizi. Yaani ombi hilo la utumboni wa bareni au wa kwar hatukujua position aliyokuwa amekamata. Uwundi muntu asenga hagaza byemererwa n'umuntu atagira amavi. Aya mavi yo ngaha ku magoti. Mtu mwingine naye ruhusa kuomba hana amesimama ni ile ambaye magoti yake hayajikunji. Mubadivanzizo barabibatije ngo dufukamisha amavi y'umutima. Yaani kwa wasabato walisema eti tukapiga magoti ya moyo. Umutima nta mavugira umutima umuntu wa hano. Yaani moyo huyu naye sukuma damu hauna. Nanje naye narabize naravuka manyene nkumva jagiye. Na yeye alikuwa ameamini jambo hilo. Alikuwa alikumbaza amavi nafukamishije sinari kuyahakana. Na yeye angemuuliza magoti ya moyo asinge kuonyesha. Undi muntu yemera kwa gusenga hagaze. Yaani mtu mwingine naye ruhusa kuomba hana amesimama. Mathayo 6 ngo ninjaja. Yaani Mathayo 6:5 ni mnafiki. Iyo injaja kwihagararira bireme. Yaani ukiwa mnafiki kuomba umesimama ruksa. Ikintu cyambabaje jambo lilomuhuzunisha Yesu muri Mathayo 4 yabwiye Satani yabwiye Yesu mafukama ngo musengagize. Yaani Mathayo sura ya 4 shetani kamwamuru Yesu kumwomba hara amepiga magoti. Yamunga ngo niwafuka mukasenga. Akasema ukipiga magoti na kuniabudu haya yote nakukabidhi. Bayali na Ashera bayisenga bayifukamira. Wale wapagani kabisa wanaoabudu miungu Baali na Ashera wakati wa kuomba walikuwa wanapiga magoti mbele za miungu. Iwacu hari cyo bitwa kiranga bagisenga bagifukamira. Warundi walikuwa na miungu inaitwa kiranga na nyabingi huku. Wakati wa kuomba magoti chini. Ni wanyu hari biki? Nyabingi ufukami. Yaani wakati wa nyabingi katika kutambikia ni kupiga magoti. Imana nayo timfukamira. Mungu naye anahitaji upige magoti. Munyumvire kino kintu. Sikilizeni. Satani ashaka kufukamirwa. Yaani shetani anahitaji mpige magoti. Kiranga na nyabingi na byose dushaka kufukamirwa. Nyabingi Baali Ashera wanataka kupiga magoti. Imana nayo irabishaka. Mungu anataka mpige magoti. Iyo umuntu asenza hagaza abasenziki. Yaani mtu anapoomba haya amesimama, sasa huyu ni mtu gani kabisa? Satani hamwemera kuko nawe ashaka kuvuga. Yaani shetani naye hata mkubali maana naye anahitaji wampige magoti. Nyabingi aramusenzerera. Nyabingi naye amemwaga kabisa. Kiranga amwirukanya kana naye. Yaani timua. Bayali na Ashera. Baali hata na Ashera hawawezi kukubali. Unakahanga ngo dusenge. Mtu anathubutu kabisa bila hivyo. Na Satani atokwemera. Hata na shetani hawezi kukubali. Ndiri nta muntu twavugira ngo bazobunguka ko gusa. Yaani hapa ndio maana andiko linasema kwamba hao viongozi wa kidini watajipatia faida kweli. Hiyo tu. Iyo bababwira ngo Noheli ni yanditse ntuze na ntuze n'ibindi byose. Yaani maandiko yanatuonyesha kwamba Krismasi hizo Pasaka vitu vyote vimepitwa na wakati. Abantu bazababyumva ariko bagafata minenezwa iryo jambo. Watu huwa wanasikia na kusikiliza lakini wanavichukulia kijui. Ndababwira abantu batatu bafashe minenezwa jambo. Hebu awaelezee watu watatu ambao walichukulia ukweli wa Mungu kijui. Wa mbere ni Adamu na Eva. Wa kwanza ni Adamu na Hawa. Maana bagengo ni mugitunda. Mungu akawaamuru msile tunda. Yakiriya giti.
yani tunda la mti unaojulisha mema na mabaya. Kanibariza uyu nk'ubu ngiye nko mu mahanga nkamusigira akabakure cyangwa akantu karimo akantu hagira ati ntufundure gushika ngarutse. Yani anatoa mfano hata kienda huko akaniachia kama dish ambalo limefunikwa, akasema kwamba usije ukathubutu kuangalia kilichomo. Mkaona nuri indege ndagiye utashoboreka gufungura. Yani ukaona nimepaa ndege nimekwenda. Sasa hautakuwa na shauku kweli ya kutaka kujua kilichomo. Wakija kitimanisha akari kukireka ngo yabishizeho ni bapinga ko bayizeye kubushake bayikunda. Mti ule Mungu angetaka asingeuweka. Yani aliweka makusudi ili kuwa kipimo. Kama anampenda au anamtii. Amatunda yera abiri. Yani matunda mawili. Idevaliye. Yani lile alilo litafuna nijashire Adamu. Lile litafuna Hawa na lile mpelekea mume wake. Kubera Imana yari yavuze ngo nimuze. Muke. Mungu alikuwa amesema kwamba msije mkara kwa mti mmoja. Ngaya mali yose yuzuye isi. Yani maovu yote yanayojaa ulimwengu yalitokana na matunda ya. Mugihe gihezo cyo kulima numvise ngino ngo haruko ko bwari bwateye ibigori n'amatunda ari. Yani kilimo kilichopita kuna wadudu waliokuwa wanaharibu mahindi ni sababu ya matunda. Abantu bagwaye indwara za kanseri n'amatunda ari. Kansa inayoendea ulimwenguni ni matunda mawili. Abantu bagenda batembagara inzoga zabo mishari muri zo maruzose umwanzi rukundi n'amatunda. Yani hawa walevi wa pombe wanaolewa pombe ni matunda mawili. Wari windi igitoko gasa wari washizeho ibiharage kuziki gishimbo gasa wari ugiye kukireba kigereke gasanga bagiciye n'amatunda ari. Yani hawa wezi wanaokata ndizi zetu ni matunda mawili. Abana bakunaniye iwawe n'amatunda abiri. Yani watoto wakatili wakorofu watundu matunda mawili. Umugabo kukuzingumu kuzuru n'amatunda abiri. Yani mume na ngumu anaye kunoa meno matunda mawili. Abamba rubusa n'amatunda abiri. Hawa wanaotembea uchi matunda mawili. Isi yubitswe n'amatunda ngahi. Dunia imekumbwa na matunda mawili. Ichi Imana yavuze kigeza kuzufungiza. Yani alichokinena Mungu unapokifikia shika break. Utanajishoboye uzivuga ati je ntacyo shoboye ariko ndi. Ukiona hauwezi yani inua mikono umuombe Mungu akusaidie. Barashinye ngo bibaza yuko Imana mutari yaguzishimitse. Yani walivichukulia hivi wakasema kwamba Mungu tu alikuwa anacheza. Abalewi 10 murongo wa mbere. Walawi 10 fungu la kwanza. Andisa bahungu ba Aroni Adamu na Abihu. Panazungumzia vijana wa Haruni yani Nadabu na Abihu. Bali bagezwe kureba umuriro wo mwihema ntuzi. Walikuwa wanahusika na kuchunga yani moto wa kwenye madhabahu usije ukazimika. Baragenda barafina barawanga umuriro wazima bashaka ngo tuje kurahura. Walikwenda kulewa na katika kuzembea kwao moto kazimika wakaleta moto wa kigeni. Mungu bayumvika na kurahura umuriro kazana ukajombe kuunduka akadali. Yani usemi wa rahisi kabisa. Ukileta moto unawasha moto ni jambo rahisi. Ariko ngo byari birujijwe lakini Mungu alikuwa amekataza. Imana mwenyewe yazani muri uvuye mu ijuru ashobora kujibanga na wa undi barasha. Mungu alishusha moto kutoka mbinguni akaitoa yule moto kawateketeza. Ngise wiwe n'imiryango yiwe bagize bafundura imishatsi ngo batanaburi bitana na barire Imana tumukarira nyinshi. Yani baba yake na familia yake walipotaka kulia na kuumia Mungu akasema thubutu ni waangamizi. Imana ahubwo hari ubundi mwisira kandi umuryango bashabari hanagura. Hapo wakafuta machozi wakaanza kutabasamu. Baba hamba baseka ati mumupurire. Yani walipokuwa na wasarira ilikuwa ni tabasamu ili wasije wakaangamizwa na Mungu. Wewe ukalira wachupa. Yani kulia na kuumia ni kifo. Bazize gusinyisha ngumuribo ngo ngotana. Yani waliangamia sababu ya kuona moto ni kitu rahisi. Abandi bambaye 35. Yani Wafalme wa kwanza sura 20 fungu la 35 handitse umugabo ngo yiga kuvugisha. Yani kuna mwanaume mmoja alikuwa anajifunza unabii. Abwira mugenzi we nkuko nobwira ati Imana ngiye ngubita. Akamwambia ndugu yake ati Mungu ameamuru unipige. Ariko wewe nao ngubita. Kweli Mungu akikwambia nipige unaweza kumpiga kabisa bila. Alama kumukubita alikara bisinako. Yani alizembea akakezea akaanza kusema sasa nikupiga. Kandi kumukubita umuntu nica. Ni kweli kumpiga mtu ni. Alikuwa kukalima nani itakese. Jasa wakamukubita. Kwa vile Mungu ndiye aliyekuwa ameamuru. Yani kwamba ampige ndiye kuuza. Yaanza kumukubita igari likoko. Yani alikataa kumpiga akararuliwa na simba. Ikimani tegetse. Kile alichokiamuru Mungu. Imana ati mukubita utukubita. Yani Mungu akisema piga usiulize. Sema ufukamye. Yani omba wakati wa piga magoti. Imani kwa tatu hamuzi n'ubu n'ubishengero n'ibyize n'ijemo. Mungu akisema kwamba kanisa hii
ni hii, hata kama nabadia chini ya miti, ingia. Na umuntu usinye unapozembea utese, wogira ingorane, utakutana na shida. Aho shaka kurangiriza, anapoelekea kuhitimisha, ni kuri bene data b'Abadventiste, kwa ndugu zetu wa Sabato, bafise ubuhanuzi bwinshi bwanditse mu bitabo dusoma, wana unabii mwingi katika vitabu tunavyovisoma. Bimwe biza bibacanga, vingine huwa vinawachanganya. Ndababwiramwo bikeya. Hebu nindokoe machache. Mu gitabo cy'ihamya by'itomuzingo wa kabiri, katika kitabu cha Temoignage kwa Kifaransa livre ya pili, 192 handitse ngo, ukurasa wa 192, kwa Kiingereza ni Testimonies volume 5. Mwene data ni mwaguma muri abantu bafyina. Ndugu zangu, mtakapoendelea kuwa watu wazembe, nabikunda n'abari n'abakundisi, wanaojipenda, wanaopenda ulimwengu, imani izobashira ku ruhande itoranya abandi. Bila shaka Mungu ataweka kando na kuwachagua wengine, batazotinda gusohoka, wale ambao hawatasita kutoka. Arabo baresha ko ntabwo bazosohoka ngo wao anasema kwamba hakuna kutoka kanisani, hamuna kutoka kanisani, lakini imeandikwa kwamba wale ambao hawatasita kutoka, ngimani izohabwa umurimo uzohabwa abandi. Mungu atakabidhi kadi hii kwa watu wengine. Imani izokoresha ibikoresho byoroheje. Mungu atatumia watendakazi wanyenyekevu, badafise ubwenge bwinshi bw'isi, wale ambao si wasomi kwa elimu hii ya kidunia, ariko ngo basabe inama bafise n'ubushobozi buva mu ijuru, lakini wanaohitaji, wanaoomba msaada na ushauri kutoka mbinguni. Ako shaka kubabwira kameze nk'akantu kadasanzwe, anachotaka kuambia kama kitu kisicho cha kawaida. Mwanya dito muzingo wa 311 katika Testimonies volume ya 9 kwa Kiingereza ukurasa wa 120. Elena White yanditswe ngo hari mu 1999 ilikuwa ni mnamo mwaka 1909. Zilikuwa zimebaki miaka 6 ili Ellen G. White afe. Abona umutwe w'ubugorozi nguraje, akaona kundi la watengenezaji limeibuka, arandika ngo ndabonye umeze ngo nkabundi ngo ngo tukitangura. Akaona kundi hilo la matengenezo linafanana na vile walivyoanza mnamo mwaka 1844. Bakagira umukuru w'abagore, walikuwa hawana mkuu wa wanawake. Abagore abadiyakoni babika umutungo utabakajejwe gukumura no kwicarika abantu. Shemasi walikuwa wanatunza hazina za kanisa, kazi yao si kufagia na kukalisha watu. Bakagira insengero, walikuwa hawana mahekalu, badahemba, walikuwa wanafanya kazi ya injili bila kupokea mishahara. Basi ulipuje ni mfakazi, walikuwa wakitembelea wajane na mayatima. Bakagira representante gare mu gihugu no mu ntara n'ahandi. Walikuwa hawana kiongozi mkuu kama Papa wa Rumi. Bakagira president wa General Conference. Walikuwa hawana kiongozi wa General Conference. Bakagira kazi serikali cyitwa JIA. Walikuwa hawana jeshi la kanisa ambalo linaitwa ayo. Elena White abona ngo ambonye bwa bugorozi, yani Ellen G. White akasema kwamba nimeonyeshwa hayo matengenezo mu nyandiko zasohoka buri gihembe katika maandishi yanayoitwa periodicals yitwa Miscellaneous Collections. Yani katika kitabu hicho kinachoitwa Miscellaneous Collections havuga inama yabereye Minneapolis mu 1888. Anazungumzia baraza iliyofanyika Minneapolis mnamo mwaka 1888. Nawe na White alikagira inama famikanije na bene se yuko ishengero ry'Abadventiste tuza kwemera ubugorozi n'ikanguro. Yani hapa Ellen G. White pamoja na ndugu zake alikuwa akiwashauri wa Sabato ili wakubali uamsho na matengenezo vilivyokuwepo kipindi hicho. Barabanga babwira ngo ubuzogaruka inyuma y'imyaka 100. Yani baada ya kukataa ushauri wake akawaambia kwamba huu uamsho na matengenezo vitakuja kujirudi baada ya miaka 100. Ufashi 1888. Unapochukua mnamo mwaka 1888 ukateranya kimyaka 1888 miaka 100 inatufikisha mnamo mwaka 1988. Iyo niyo myaka kubakurikirana amateka y'ubutumwa bwatanguye muri Afrika muri yo mu bihugu. Yani kwenye kitabu hicho panasema kwamba hiyo tarehe ndio mwanzo wa kutimia kwa miaka 100 iliyokuwa imetabiriwa na Ellen G. White, na kweli ndicho chanzo cha kundi hili. Ibyo gufata mu buryo bw'umwihariko, yani kitu cha kukariri kwa namna ya pekee, hari iherezo ry'abazokwanga ubutumwa na hatima mbaya ya watakao kataa ujumbe huu. Abatesalonike 2:9-11. Watesalonike wa pili sura ya 2 9
9 hadi 11. Aranditse ngo abantu bazokwanga ubutumwa Imana izobarungikira ubuzimire. Panasema kwamba panasema kwamba watu watakapokataa injili hii Mungu atawatumia upotovu. Iyo wansi by'Imana, unapokataa mambo ya Mungu, Imana yakuzimiza ukapfa gutyo. Mungu anaruhusu upotee kabisa. Uko aranditse ngukuza kwa mugaraji kuri mu byo bw'inkomezi za Satani. Endelea. Kuko kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubwunge bwose bwo kugabitanya kurabona uko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreremo ngo bizere ibinyoma kugira ngo batizire kuri bose bagahimbaza kugabitanya cyo biteka. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwa shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli watapata ili wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa waamini uongo. Imana ibarungikira ubuzimire ntuzosubire kwemera ubutumwa bwa rubakomantara. Mungu huwatumia upotevu ili wasipokee ukweli, mioyo yao ikakataa kupokea ukweli. Mariki ndi umurongo wanditse ngo bansenge rusa kubera inyigisho byinshi byagezwe n'abantu. Yani Marko 7 panasema kwamba wananiabudu bure maana mafundisho yao ni mafundisho ya wanadamu. Icyo cyatse kubabwira gusengera ubusi bitawe n'inyigisho z'ibinyoma ufise ubwenge wo bivamo. Yani ninachotaka kusema kumwabudu Mungu, ukimwabudu bure maana umeamini mafundisho ya uongo, yani afadhali uache kabisa. Ugatangira uzi gukorera Imana ukukorera abantu. Yani unatoa mali zako huku ukifikiri kwamba unamtumikia Mungu, kumbe ni wanadamu. Kamara imisi mu cyumba urasenga kandi wibabaje cyane utakwemera. Siku saba kwenye chumba cha maombi huku ukiumia kabisa, lakini Mungu akubali. Icyo cyatse kubereka ninachotaka kuonyesha n'umurongo wa nyuma ngira nsome. Yani ni fungu la mwisho nataka kuhitimisha. Ubu butumwa buzozanira abantu benshi byiza byinshi. Yani injili hii itawaletea watu mema mengi. Mu miryango yononekaye yirwamo amahane menshi bakazungwa n'ubu butumwa. Siku hizi za familia zimeharibika, injili hii ni tiba na kinga. Abadahuza ku mafaranga bazoyahurizako. Yani mume na mke ambao hawapatani kwa pesa, injili hii itawafanya wapatane. Batakiganira mu ngo zabo bameze nk'ibishushanyo bya Bikira Mariya bibiri hagaze mu rugo bazoganira. Yani mume na mke ambao hawaongea, hawazungumza, wajadili katika familia zao, ni kama masanamu ya Bikira Maria, watazungumza. Abasore bizeye ubutumwa batahora bavoma n'amazi bazoyavomera ababyeyi babaruhuke. Vijana waliopokea injili hii ambao walikuwa wachoti maji watawachotea wazazi wao. Inkumi igenda mwibara igiye gutembera mu gihe agasigara afashibera tuja anyataha mahora n'ibura ataha naninda nyuma taherayo. Yani mabinti wanaotembea wazazi wanabaka wameshika matita wakisema hata sipo fia huko afadhali aje na mimba lakini aje. Ya byose watatulia. Ubu butumwa nibwo buzobimara mu bantu bizeye ubushobozi bw'Imana. Hii ni itakayokuwa tiba kwa shida hizo zote. Abafizi inzangano z'amoko bazobiheberaha. Walio na chuki za ukabila, yani hapo wataweka chini. Abo bantu bose ahano hari umuti. Yani watu hao wote hapa ndipo palipo na tiba. Ibashana 18 niho dufungiye. Yani Ufunuo 18 somo la mwisho. Tulishirishomo turi hagati y'anditswe n'Imana ku nyungu zacu. Fungu hili tulithamini, liliandikwa na Mungu kwa faida yetu. Hatuanza kutubwira ngo hanyuma y'ibyo ngo na umumarayika wundi. Baada ya hayo naliona malaika mwingine amamukavuye mu jurafisi ubutware buhambaye isibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na nchi kangazwa kwa utukufu wake. Mu gisi zobiba Kristo kwenu ngiza hari malaika zova mu ijoro giranya ngo n'ubutumwa buheruka. Wakati dunia itakuwa imegubikwa na giza, malaika mwenye nuru atakuja. Uzoza kumurikira isi. Malaika huyo ataangazia ulimwengu. Aranditse ngo uyu malaika yarasemereye nguraguyaguye Babuloni. Ndio panasema kwamba malaika huyu alilia kwa sauti kuu huku akisema imeanguka Babeli. Igizwe n'amadini ari n'inyigisho z'ibinyoma n'ukuri bivanze. Imeungwa na madhehebu na mafundisho ya uongo na ukweli umechanganywa ndani mwake. Ariko ikintu cyanezereje kinifurahisha, Imana yaravuze ngo hari ibisiga. Mungu alisema kwamba ndani ya Babeli muna ndege wachafu. Mubasoma igitabo cy'inyandiko za mbere. Wanaosoma kitabu kinachoitwa Writings. Anditse ngibisiga ngo n'abapasitoro n'abigisha bigisha ibinyoma mu madini. Yani panasema kwamba hao ndege wachafu ni wachungaji na walimu wanaofundisha uongo ndani ya madhehebu mbalimbali. Igisiga cy'ukuri ngo ni intumwa nzima, ariko igisiga kibisi imyuka kibi ni umwigisha w'ibinyoma. Maana ndege
ndege wa kweli ni wajumbe wa kweli, lakini ndege wachafu ni walimu wa uongo. Akagiza kari ku murongo wa kane ngo numvire ijwi rivuye mu ijuru rivuga ati bantu banje nimumviwe. Mungu naende kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Ahiwe ni muri Babuloni. Yani ni huko Babeli, kwenye Babeli. Impamvu tuvayo ni kubera iki? Kinachotufanya tutoke kwenye Babeli ni nini? Kugira ngo muwe gufatanya n'ibyaha byiwe, musishiriki dhambi zake, muwe guhamba ku byago byiwe, wala musipokee mapigo yake. Babuloni ifise ibyaha. Yani Babeli ina dhambi. Kandi iyo Babuloni ifise n'ibyaha by'ukironka. Yani Babeli imeandaliwa yani dhiki na shida na ariko no muri Babuloni harimo abantu banuguze ngo bantu banje. Pia kwenye Babeli kuna watu ambao Mungu mpaka sasa nawaita watu wake. Ni vitu vitatu hivyo. Ni vitu vitatu ambavyo tunavipata kwenye Babeli. Ibyago, kuna mapigo, hari abantu b'Imana. Ndani ya Babeli mna watu wa Mungu. Hari n'ibyaha bya Babuloni. Ndani ya Babeli mna dhambi za Babeli. Ibyaha bya Babuloni ni inyigisho z'ibinyoma. Yani dhambi za Babeli na mafundisho ya uongo. Umuntu ashobora kuva muri Babuloni akizira inyoma, yageze atumubwira ngo amimbuto zikuranye n'abihanye kugiye wasohoka wari maana wakaweza katoka kwenye Babeli huko ameacha mafundisho ya uongo, lakini anapofika hapa anaambiwa kutoa matunda ya kuongoka. Impamvu Imana ishaka ko twebwe twivirayo, kinachofanya Mungu atuite tutoke huko, ijambo ravuze ngo ni ibyaha byiwe n'ibyago byiwe. Yani ni kukimbia dhambi zake na mapigo yake. Kuko Imana ishatse gutandukanya nawe uriyo ibyago Babuloni zohaga ntabwo ari gwawe vayo. Yani pamoja na kwamba wewe unakaa huko Babeli, lakini mapigo yaliyoandaliwa Babeli sio ya kwako. Kandi ibyo byaha bigizwe n'inyigisho ntabwo ari we wiyizire. Na zile dhambi za Babeli ambazo ndio mafundisho ya uongo, wewe si wewe uliyo yabuni. Igihe bavuga kure mwakagatete mugango bakavuga ko cyangwa ugeze kuri aka bakavuga hango kuri rwanyi mukavuga uko ntabwo baruhaye. Yani yule aliyebuni, yani hilo zana akasema kwamba hapo nasema hivi, hapo nasema hivi, wewe si mwanzilishi, ulivikuta vikiwepo. Igihe bavuga ngo mubuka ngo tuzoza ducana bujinga umugeni ngo bagenda bagize gutya ntibaruhaye. Yani mtu aliyebuni kusema kwamba kwenye harusi ni kuwasha mishumaa na tunatembea kana kwamba tunacheza, yani wewe haukuwepo ulivikuta. Ibyo bintu byose ni ibyiwe. Yani hizo dhambi zote ni za Babeli, sio za kwako. Ariko kubera hizo kio yanze kuva mu kirahure, lakini nyoka napokataa kukimbia birahure, kandi yo kujya utari urare mu nzinzo kino mu kirahure, yani na nyoka huyo si ajaba na kung'ata. Iyo mutubuze bakora iki? Damu inapokosekana nini kinachotokea? Utori jiko mukamenana n'igi. Yani ni kushika rungu, unapasua birahure na nyoka na kirahure n'inzo. Imana rero mumuwezayo. Yani Mungu katika rehema zake yanga gusuka ibyago kuri Babuloni n'abantu bayo bariyo. Hataki kumwaga mapigo ya Babeli, na huko watu wa Mungu bado wako ndani ya Babeli. Ni kumusozo ndashaka abantu mubyumve. Hapa sasa nahitimisha, nataka munielewe vizuri. Nibyo muri Yesaya bavuze ngo hari umugabo w'icyubahiro ari wo muto ariko kamenya umurizo. Yani kwenye Yesaya sura ya 9 fungu la 14 hadi 15 panasema kwamba mwanaume mkuu ndiye kichwa, lakini yeye nabii wa uongo ndiye mkia. Akatoliki ivugira ngo isabato twayikuyeho ntimugire ubwoba nitwebwe. Yani Katoliki inadiriki kusema kwamba sisi tuliondoa sabato tukaweka Jumapili. Yani kusema ni sisi tuliyefanya. No mugitabika byandi. Hata na kwenye vitabu inadiriki kuandika. Ariko muvugisha aho kinyoma ari kumuriza tazi byari byo, lakini nabii wa uongo ambaye ndiye mkia ariko aragenda avuga ngo twafunguwe n'ubururu. Yani mprotestanti anasema kwamba sisi tumeokolewa kwa neema. Wavuga sabato unukazi. Yani unaposema sabato anakuambia neema. Haya ni mama ya Musa Bwana. Isezerano rya kera. Yani ni agano la kale. Ariko bashaka kuba insengero no kuhemba ibigira 10 bagasoma. Lakini wakitaka kula zaka na sadaka wanasoma Maraki. Abo bantu bakwigisha ibinyoma bari kumuriza bakubwira ibintu bitari byo. Yani watu wanaofundisha uongo maana yake ni mkia, wanakuambia mambo yasiyo. Na kitu imani inashaka tuwe twimvireyo. Mungu anahitaji watu waliopotea Babeli huko watoke. Leo muri babashitse abantu bumva nabo basezeye. Yani wale wajana ambao wametutembelea. Bafise umuhamagaro bavuga ati Imana itaraza guhana jewe ndavuye bamanike ndende. Wanaweza kusema eti kabla Mungu hajaja kwa adhibu na mimi nataka nitoke kwenye Babeli. Bali yeye wale naona bamanitse nuko mutamuke. Abantu Imana bahabwa umwanya batanga igishinga nahe cy'ibyo bemeye. Yani watu wa Mungu toweni ushuhuda kwamba mmepokea injili. Umuyobozi wa gahunda afati no programa muze njoo mupokee injili. Mutambuke mahali hadi mbele tusenge.
turaririmba 57 iki gikorwa gikorwa abantu bazi zaroke ni moramurure mama mazimi mwamwisi yose ni rugwizayo makuru mu bantu abashaka nibaze uwembeaze nimubimenyesha batuye hasi umubyeyi aratarura abana be abashaka nibaze ushaka uzayitindiganya ninjirire muri rugurure umaminiwe nzira y'ubugingo abashaka nibaze uwembeaze nimubimenyesha batuye hasi umubyeyi aratarura abana be abashaka nibaze ushaka wese nagire bwangu kanagira ubugabo yihangane ushaka wese azahabwa ubugingo abashaka nibaze uwembeaze nimubimenyesha batuye hasi umubyeyi aratarura abana be abashaka nibaze wese ko aya magambo amureba icyatumye Imana izana uyu muburo kugira ngo tuve mu binyoma tuve mu byaha ishwanze mwene data uri wese iri jambo rirakureba reka dushyire indi ndirimbo utambuke wigire hano imbere kugira ngo ibiganza by'imbabazi bya Yesu aticaye kuri iriya ntebe akwakiriye aho mwene data azana indirimbo namwe mwitaba muzana imbere gufata ubambanye n'umwimvura iri kugwa ariko kwihana bikamunyagirwa Yesu mungere mwiza aragutarura winjire mwishonye niuzaruhukira winugifite ubusore winukiri muto injira uzarindwa rwose ruzagira icyo uganya aragutarura n'urukundo ati wamabewe n'inguzanyo y'urumukiza ategereje Yesu umubyeyi wanjye Yesu umubyeyi mwiza amagara ati yabona ngwino irabanguke mukara nukuge kwijana injizo zahirwa rwose
wishakina mazose zazimiriye kure ariko umuberi mwiza kuburira injira uzarimba rwose muranagaramata aragutarura n'urukundo ati wamarewe ngwinuzane dore umukiza arategereje Yesu mungeri wanjye. Tugiye gushyiraho imwe gusa kugira ngo naba bandi batinda bari kurwana intambara Satani abatangira nabo babashe kuza. Fata umwanzuro abantu b'Imana bari kukwakira, ibiganza by'imbabazi biragutegereje. Iyi ndirimbo irangire n'ababucura bavutse, we kumva ibyongorero by'umubi, ahubwo Yesu niwe ukuri hafi araguhendahenda, kandi abamarayika b'ijuru biteguye kugufata amaboko. Ngaho turinde iyo ndirimbo, nirangira harabaho gusenga. Abasaruzi barihe bagusarura bakiranutsi babandi ukuri n'imihoro kandi ntibabara abanyabunde. Abasaruzi se barihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe. Isarura ntirirangira mushakire mu mihana yose n'uburwiba renga kungano muzishake kuko zirurimo zose muzisarurire Imana. Abasaruzi se barihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe. Isarura ntirirangira imirima yegereye kandi bose biteze isarura ariko abasaruzi ni bake umurimo wabo urabasaze. Abasaruzi se barihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe. Isarura ntirirangira abarihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe. Isarura ntirirangira. Imana yacu ihabwa icyubahiro ubwa bene data n'abashiki bacu bitanze. Tubishimiye Imana cyane kuko ijambo ryayo ritagaruka ubusa. Twese hamwe n'abatahagurutse, Imana itwakire mu bwami bwayo. Reka dusabe nanone mwene data Eric adusabire cyane cyane asabira ababitanze. Dusenge turapfukama dusenge. Turongeye kandi kugushimira data twese uri mu ijuru ku bushobozi bwawe n'ubwira n'ishaka ukoreye hano hantu, ukaba utugiriye imbabazi nyinshi, ukaduha umutekano, ukaduha kumviriza ijambo ryawe kandi rikaba ari ryayo umusaruro. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Tukeretse iyi mitima waremye ikabakabwe n'ijambo ryawe, uyu mwanya bakaba bemeye gushingira intahe guhamya ukuri kwawe imbere y'isi, imbere
y'ibyo satani atashaka, ariko ukaba wemeye ko bahagurukira ku maguru abiri wabahaye bakaguhamya, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Wese hamwe turakwinginze twakire mu bwami bwawe tubari ibyaha byacu, kandi uko kuri gutewe muri ino mitima ushishikare kugukuza nk'imbuto itewe mu butaka. Turakwinginze intambara bagiye kugwana, zaba izo mu miryango, zaba izo mu madini, zaba izo kubatuka no kubatoteza, ibyo bintu byose satani agiye kuzana byo kubatera ubwoba kugira bave mu byo bemeye, uzobahe gushikama no kubirinda no kubihangara no kubitsinda, tuzobigushimire. Ubaho ubugingo bushasha, wabari ibyaha byabo amazina yabo ahamirizwe mu gitabo cy'ubugingo. Kuherezo ry'uru rugendo twese ikoraniro n'ayandi makoraniro azoba yarizeye kuri kwawe, nitwashobozwa kuzokwinjira mu marembo y'Isiyoni, tuzobigushimire. Uduhe umutima wo kwizera, utwongerereze gushikama. Abasigaye mu bibanza bagifise intambara zo gufata ingingo no gufata umwanzuro, ushishikaye kubana n'iyo mitima, n'ikindi gihe nibongera gukabakabwa bakemera ukuri kwawe, tuzobigushimire. Ubane na buri muntu wese gushika ku musozo w'aya materaniro, tubisabye mu izina rya Yesu. Kitwerima